Jekk għandhom education design pirna naf xarf 30 li ġbidhomlok, design pirna. Bum, ma nafx. Meta tiftħu kollu dak il-bib? Kif issir, x'issir? Annimal maħmuġ, ma tatika xej, bitpiċċa lonely, it's not fun. It makes you worse, man. But you cannot stop. Darba minnom tandaħal taf moħħi li kien hemm xi ħadd qiegħed wara l-bieb għamilt ġifieri 3 to 4 hours, crash helmet ġo rasi, sikkina ġo jdejja, martel fin-naħa l-oħra nistannihom diħlin għalija. Alla volja jwaqaf nużar taħseb il-paranoja ma diċem. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħilbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna? Kif int, Ġu? Mela, aħna qegħdin rolling biex kuntaf ta' kif int? Għandu għol palissa għandina ansjeta, ħafna affarijiet għaddejjin u naf li diħel program next week. So, anxiety about talking about this subject, għaxin da suġġett għatma tkellim naqa fuq, specialment live, imma deġidejt fuck it, issa tkellim naqa fuq, naqa awareness u kol minn ħati għaj. Determinat, ħafna biex nidħol nar l-erba, pero għanda ħafna emotions, lajn, ħafna rabja, ħafna ma nafx, ħafna ġen, ħafna tant il-settling down, fimt? Ma, ħana mill naqra daħla ta' dan il-podcast, partikolari naqra dal-podcast. Ma, ilu Julian konna skola fl-imkien, żmien ilu mill-primarja, sa' sekondarja. Ma' Julian kont ili Malta, kon l-inserta klemmula u ġili paġ fil-ġeċi restaurant, għax kont taħdem fil-ristoranti. Ma' Julian speċjalment żmien li kellna din it-tfulija fl-imkien, inħataf mill-problema ta' droga, partikolarment mill-problema tal-krek li hija problema severa immens. Fil-jiem li ġejjin, Julian diħel jagħmel programm u esprima x-xewqa li jitħaddet dwar l-esperjenza tiegħu biex jekk jista' jkun xi tkun qed jisma'na u qed jaħseb li jaqbad dik it-triq u qiegħed dik it-triq u għandu bżonn xi tip ta' jista' jew xi ħaġa minn il-konversazzjoni insomma. U jien allura ma stajtx ma naċċettax. Qabel ma nibda nirringrazzja insomma l-sponsors li jgħinuna dejjem ġimgħa wara ġimgħa, il-Quick Fix, il-Vinja Capricci, il-Browns, nirringrazzja l-Apex Media, il-Kutriko, Garmin, E-Cabs, grazzi l-Angelo Aquilina, Derek Meats, kif ukoll il-Maple illi kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt qed ikollhom is-sourdough, aħna kollha hekk is-sourdough fl-istudio għal Patreon stara, patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ tkunu għawek fl-studio u tkunu parteċipi fl-avvenimenti li nagħmlu insomma bħala patruni. So, dik id-daħla tiegħi. Julian, diġà esprimejt ix-xewqa li tiġi titkellem dwarha pubblikament. Ovvjament mhux għażla faċli. Laqgħa xejn. Għalfejn għamilta. One għal awareness għal xinu jiġu xem barra, fimt? Għax naħseb palma kif fi żmien forsi nitkellem around 20-30 years ago kien hemm l-eroina para main drug. Issa l-main drug għalija naħseb edha l-crack. Tajjeb qed fotti ħafna nies minn qed taħxi, sorry qed ħafna nies qed imurru ħafna gravi bija, eccellenti jiena kelli kollox, tlift kollox. Ringrazzja l-Alla rġajt bil-mod il-mod rġajt qed nibni l-affarijiet. Pero you can lose everything bija hija li żjed droga għalija li tkisser bniedem minnaħa ta' l-esperjenza tiegħi. U inti għadek esperjenza ma' numru ta' drogi u eventualment spiċċajt ikkonsma wkoll il-krek li kienet l-ar droga. Dik l-ar droga li hija li qatt missejġu ħajti. Moment li ħadd l-ewwel nifs ankun onest, kont mwaħħal miegħi, mwaħħal magħha at least for the last good 10 years. Tajjeb, l-ammont ta' flus li nfaqt fuq qabla d-doċ, l-ammont ta' nies li manipolajt, sraqt il-familja tiegħi stess, men l-ommi, l-sħabi, fimt, dik kienet l-ikbar weġa lija, fimt li daw in-nies li kienu ħobbuni tant li wasalt biex nagħmel daw l-affarijiet, fimt li moħħ iġġennen ċertu affarijiet li kont nagħmel żgur ma kontx nagħmilhom b'affarijiet oħra. Kien hemm esperjenzi bħalma bdejlek li nibda nara l-affarijiet u mhux hemm nibda nisma'. Ħanaslu għall-istorja u ħanipprova ngħidlek tajt l-istorja biċċa nagħmel l-almu tiegħi biex nagħmel ġieħ għal dan l-eżerċizzju dal-impenn li qed tagħmel inti.
U jiena ħaniprofa nkun ta' gwida biex nagħmlu il-narrattiva bil-mod il-mod. Kif nara jiena din hija storja li għandha żewġ protagonisti, għandha lilek Julian u għandak il-crack. Tista' tina spjega għall-udjenza barra li il-crack x'inhi? Il-crack hija basically coke li għadha msajra. Tajjeb, basically tintuża fuq fl-xkun, ikollok fl-xkun li jużaw bħala bong, tajjeb, ikollok il-foil, ikollok l-irmit fuq u ikollok pipe, tajjeb, tagħmel il-crack fuq il-pipe u taħraqa u inti tuħu nifs. Dak l-ewwel nifs li tieħu mal-ewwel ħatħoss effett, speċjalment l-ewwel nifs, ħankun honest, it's like magic, ħankun honest, inti forget everything, kull ġieħ imorlek, kull dwejja imorlek, tinsa assolutament kollox. But it happens for few minutes. Umbat t-terġa. Few minutes, umbat t-terġa. Bro, the more that you take it, tajjeb, għax inti t-teħel maħħa ma tkunx trid tieqaf maħħa, il-pjaċir tagħha tieqaf tibda tnaqqas. U jibdew jiżidu l-affarijiet żiena. Jibdew ġejn il-paranoja, tibda taħseb li ta' quddiemek qed jgħid fuqek, tibda taħseb li l-mobile tiegħek xi ħadd klum jaħulek, dak qed jgħid fuqi, hemm barra minn il-ġejn għalija. Fimt, u the more this happens, iżjed tittuża, ma tistax tieqaf, ma tistax tagħmel minn kollox, minn kull mezz biex tibqa' tuża, għax jitwaħlek. Mela, ħabdu mill-esperjenza speċa fil-moħħ. Ma inti qed li mal-ewwel nifs, da mal-ewwel nifs l-ewwel nifs jew l-ewwel nifs kull darba li l-ewwel nifs kull darba li tieħu, tajjeb, it's honestly all right, it feels great. It feels great. L-ewwel nifs ħankun honest, it feels great. U kemm idum dak il-sensazzjoni maġika kif iddeskrivejt għandi? Minutes. 10 minutes, 20 minutes? Even less. Even less than 10 minutes? 10 minutes. Kulħadd jiddependi mill-persuna, però not more than 10 minutes. Varja. Sewa. Issa mbagħad wara dawk l-10 minuti xiltu. Titterġa' tuħu nifsi imma tħoss mal-ewwel tħoss. Imma mhux issa tħoss issa sens tħassejt. Le ma wara dawk l-10 minuti il-ġibda pereżempju wara l-coke. Naf li peret wara nofsija li toħu l-lajn, tibda tħoss l-ansjeta kbira u kważi dik li tibda twaslek timbuttak biex tkompli tieħu. Tibda tnoqqas, dak il-pjaċir, dak ġismu jibda jitlaqlek, allura titiżjed, inti terġa' titlaħaj, ma titterġa' tinżel, allura tibda tieħu. Ma iżjed ma tibda tieħu l-ħajnes tagħha stess tal-crack, tibda tnaqqas. U tibda tieħu iżjed, u iżjed ma tieħu iżjed, it becomes for me, nitkellem għalija, it becomes worse. Sewa. Ġviri, u kif kollok tiddeskrivi kif tibda tiddeterjora l-affari? Fis-sens li tibda tħossok qar, jew il-ħaj qatt ma jasal għal fejn tixtieq. Il-ħaj tasal xorta, mhux se tasal bħal ma waslet l-ewwel nifs, però mbagħad tibdew diħlin affarijiet ġo moħħok. Terġbda l-paranoja. Tajjeb, il-paranoja. Dik hija ħaġa li tolk il-paranoja. Jien l-paranoja fil-kastija hija l-paranoja tolqotni. Tajjeb, neħel, ma nkunx issa nitkellem. Ġuru ma nkunx nista' nkompli konverzazzjoni, jekk tgħidha xi ħaġa milli qed nagħti kasek għax moħħi kull mi qiegħed ejja ħanuħu nnifs li jmiss. Tajjeb, laqqas interessani x'inti tgħid. Fimt, laqqas interessani fejn qiegħed, laqqas interessani jekk ġo maqjel men ma interessanix fejn. I just moħħi huwa dak il-fliexkun, dak in-nifs u dak il-ġismu. And that's all and nothing else. U bqija kollox tinsan. Kollox. Tajjeb, you forget everything, you forgot the love of your family, you forget the love of your friends, tiġi selfish, you just, honestly, you forget completely everything. U ġerament, l-ambjent li fija titpejjeb din il-crack, xinu, kif? Jien fl-ambjent ġili pejjeb. Jien li pejjeb waħdi, pero ġili kont għamil ħabta ta' żmien impejjeb ma' xini soħrajn, ġo post, ġo dar tagħhom stess, tajjeb, u ġili għamilt li għamilt, per esempio, għamilt 7 team straight, impejjeb minn arma norqos, minn arma nikol, minn arma nxrob xej, completely straight. U dawn għamiltom waħdek? Ma ħadd ieħor le. Ma grupp ieħor? Ma grupp ġiex personi oħra. Fimt? Ma għamilt 7 tiem, ġifieri statejt la nitkellem, l-honest la nitkellem, inħares wara l-portira x'qed nistenna xi ħadd deħel għalija. Fimt? Tnejt li dik qed tgħid fuqi. Fimt, żgur, qed ngħid toħod il-mobile, jekk idoq il-mobile tiegħi doq tagħha ngħid ħaqalha b'klonja tuli qed tagħmel il-messaġġi. Ġifieri da mhux qed tuħu pjaċir minnu, it's not fun. It makes you worse, man. But you cannot stop. Okay, but għalfejn ma tkunx tista' You cannot stop. I can't explain it. You cannot stop. Issek għandek magnet. Imwaħla miegħek u ma tinqalax lill-magnet. Ma tinqalax. Ġifieri qed tagħmlek qar, qed tagħmlulek dal-affarijiet u xorta tmur għalija.
Sewa. U apparti il-paranojas, f'dawk is-7 li esperjenzajt inti pereżempju, x'effetti oħrajn kien hemm? Tlifti naf, tlifti 7 kilos, għanna ħal ibedda jeħel, kompletament. Ma tikolx l-maġna? Xjam 7 ma nikolx. Ma tikolx xejn. Almost nothing, zero. Il-ma biss. Il-mubis. Sewa. Għamixrob. Fimt, anka bjor Tikons ma l-alkohol ukoll magħha? ċinu? Il-krek le. Jiena l-krek le. Kokaina le, il-krek le. Sewa. You don't need it. It doesn't make a difference. Il-krek, per eżempju, tista' tagħmel, per eżempju, tagħmel jumej tixrob u ssir żibel, ħalejlek tkun żibel. U tuħu nifs krek ġiftijak in a second. Iżek ma xrob ċej. Fimt? Ġifieri kont imur parties, kont imur l-ecstasy, kont nkun ċismu kif noħroġ barra mill-party, immur barra party, immorru ġodda d-dar, nkun niskrek li għaddi l-effett ta' kollox li kelli u jerġa' niġi normali. Sewa. Mela, paranojas, 7 tlift 7 kilos għatli? Between 7 days live between 6 to 7 kilos. Sewa. Ħares fil-mera, min jaf kif rajtek? Laqas kun titħares fil-mera. Ma ħares fil-mera? Ħares fil-mera? Tibda tħares fil-mera. Għax tibda tara d-delliet, tibda tara n-nis. Ma tkunx, il-mera kun nattijom jena bil-xugamani, fimt? Biex ma ħares, biex ma narax, da nara n-nis jien. Fimt? U għal-bidu s-saka minn dunajt u realizzajt li jena, this is mentally, it is not happening, għax bat daħħalta għaf moħħi li meta dan l-affarijiet nit ġu, da mux moħħok, taf li mux moħħok. Imma għal-bidu, taf li mux vera u moħħok. Għal-bidu, fim taf għal-bidu konnejt la ma kifet nara għalfej għaw daġu d-darti għajjena, da minn fejġi. Fim tandarbi nobody, għalfej nisma dal-voċijiet jena, fim ma kunux vera. Ġveri, apparti il-paranojas jiġu akkumpanjati ma daw l-alluċinazzjonijiet. Hallucinations, voices. U x'tib ta' affarijiet jgħidulek l-ħna? Xejn, tibda tisma' n-nies wara l-bib, pereżempju, jibda n-nies tisma'hom in-nies ħajtlu ġod-dar tiegħi, diħlin għalija. Jew nibżaġejn il-pulizija għalija, jew nibżaġejn jekk tista' nsemmilek dik l-esperjenza li kelli, tkellim l-esperjenza. Semmejt li kelli l-esperjenza tajjeb darba minnhom tant daħħalta f'moħħi li kien hemm xi ħadd qiegħed wara l-bib għamilt ġifieri 3 to 4 hours b'crash helmet ġo rasi, sikkina ġo jdejja, martel fin-naħa l-oħra nistannihom diħlin għalija. 4 sigħat sħaħ imwaħħal wara l-bib. Tajjeb, darba oħra nħorġ mid-dar, qed nimxi barra, tajjeb filgħodu, daħħalta f'moħħi li daw il-karozzi qed imxu warajja. Ħriġ filgħodu, rajtek, ħriġ wara l-ofsinhar, ġajt daw il-karozzi. Ħriġ fil-għaxija, tillella men, daw tiġu warajja. Bat mor ċempilt il-polizija, onestament nizzilt il-polizija ġo għanna 4 polizija nizzu riħetlu smatlu dan number plate, dan number plate għetlu dimxu warajja. Għalli għan ħidok id-dar, għalli għamur nċekki, ħadni dar, ma riċekki ġilura għalli jisma, għalli jinto rajt, għalli jek till-losti għallu, kif għalli jek Għalfej. Nallu għal li it's me, kif għalli jek, għalli għaxdawku ma' neighbors tijak ġu. Għalli ma mħatti tiġu għaraj. Kun waqqaf il-nis fi triq indur li għom id-għal fett timxu għaraj, għantom xamiltilkom jena, fimt? Fimt, dan t-daħħala f'moħħok li. Waqt li tajli daw l-affarijiet, xitħos? Waqt li tajli daw l-affarijiet, xitħos? Jien naf men, il-ġen tal-moħ kif kissirtu moħħi, jenu. Moħħ kissirtu l-paranoja xorta, għalla folja jwaqqaf nużar taħsib il-paranoja ma diċem. Jien xorta għadni mbatina għabil paranoja, xorta għadni nibza ċertu affarijiet, fimt għadhom, fimt. They say eventually when you stop using, force the mind gets it back. Right. Ma takes time. Fimt? Jek qabel kont bdejt kellin għad depression la ansjeta. Jeb, jiena zitta dawn fl-kasta, zitta mens, anzi. I tripled my things with the drugs that I used to use. Yeah. U xorta, meta nasal biex nitla, ninsa dak id-dwejja u l-paranoja ta' si attualjus li kolli u niftakar f'dak l-ewwel nifsi nieħu. Għaw nerġa' mur nuża. Jien dal-aħħar li kont tajjeb ħankun onest għax tis l-aħħar 4 months kif kont rix mill-programm or whatever ma kont spiċċajt programm. Thank God kelli l-akbar ħabba tiegħi men li ħadet li ħsieb tatni xogħol, kelli l-familja tiegħi wara dari, kelli a big businessman in Malta who takes care of me as well, he's my mentor. Zammit l-flus, ħankun onest, jiena money is a big trigger. Jiena hekk illum ġejt bil-mobile u biex tad-dar. Laqqas 1 cent mandi fuqi, nothing, la ID card, la kart tal-bank, la xej, għalfej. Ħaġa kull ma fadalli 7 biex nidħol program. Il-program rrit nidħol clean, jekk nisfak jew nisbalja, I'm gonna lose my chance for going a program. And I can't do it. Fimt, I can't risk it. Ġiri biex tevita
Daw triggers neħjom. Il-mani saret trigger għalija, u jina il-ċismu kienet iżombli il-flus tiegħi u t-tini ftit, imma tant. Ġili kon nispiċċa xogħol, nidrar ta' eżempju tini 40 euro, kam ħammur, nisċi ħaġa mill-convenience store, man, immur nintefar ħaġa Netflix u nintefar l-ex id-dar. Ostja naqbad it-triq f'nofs it-triq u l-karozza waħda d-dur. Bum, mur ixtri. Baqsek, click of a second. Xiex f'moħħok dak il-ħin? Asnaf, just comes, split of a second and I don't think and I go for it. Tħossok ippossedu kważi. I can't control it. U sal-punt li jasal f'moħħok il-ħsieb li ħatmur tiħu l-krek. Sa dak il-punt tkun perswas li mhux se tiħu l-krek? Mela, nkun perswas, mal-moment li deċidi li ħanuħu l-krek, l-excitement li taqbadni, excitement kbira. Għalfija, xienet naħseb l-ħlu nifs, biss. U excitement, taqbadni, excitement kbira mezz. Għazin kun nġennet sa' kan nasal biex nixtri mur id-dar. Bat l-ħlu nifs, all right, ngawdi, daqsek, ninżel. U wara li tagħmel it-tipjipa tiegħek, x'tibda x'għaddilek minn moħħok? After il-calm down karawis. Mens il-calm down karawis. Ġeneralment kemm id-dun pejjeb? It all depends. Ġili għamilt visit għamilt 7 days, ġili għamilt 3 days, ġili għamilt 1 day. Fimt, mux dejjem l-istess. Ma, era għadu għamil ġurnata t-pejjeb. Wara li għamil dik il-ġurnata t-pejjeb. Xi tħoss? Dwej akbar, cravings immens biex naqbad, ma peress li nkelli balla. Biex taqbad terġa' tpejjeb? Tkun xitti, għafu, you don't stop. Kif tibda t-ġennen, kif tibda tara, men tibda t-fittax mal-art. Biex tara forse għajċi bitċa mal-art. Għankun less. Just to see it fine, but your mind, that's where it goes. Jiena kelli balla medication, kelli balla downers, fimt? Bad nġbidlek balla downers, fimt biex niprofa nikkalma u niprofa norot. U f'dak il-punt ta' dwejja, il-ħsibijiet xikunu? Nafu xet ngħidlek t-tent ħajtek ta' ma tkun basalt f'dak il-żmien li tgħid l-ossjet nagħmel xi dwejja, why do I doing it, I'm doing it again, imwaħħal guilt enormi, fimt. Il-guilt għal xiex imma. Guilt għal-gideb li kont nikdeb l-familja tiegħi u l-akbar ħava tiegħi. That is the biggest guilt. Fimt, dik kont inħossa li jiena naf li nuża tnejdilhom minn xed nuża u I'm using and I see the disappointment in their eyes, man. Erġajt l-istess ħaġa, man, repeating itself over fucking and over again. That is worst. That's the worst from everything, jen. Li weġġajt il-familja tiegħi u l-akbar ħaba tiegħi li irnexxin iġbor trust kissirta. Iġbor trust kissirta. Hope, mbagħad ovvjament bil-mod il-mod. Biex ngħidlek ma qatawx qalbhom minni. Imma I don't have any guarantee, still. It's all right, you're determined biex nidħol program, darba diħalijin il-program, I am taking, jisu għetnu qabel, darba ma nejdux pal ma nejdu wasalt fl-axħar fil-ieħ tajjeb. Għanaslu għal-program, ma jkun hemm dak il-punt fej tispiċċat pejjeb, jaqbdu taqbdek dwejja gbar, ma tkunx taf se taqbad tagħmel, ġenna il-paranoja zibqaw miegħek. Il-paranoja zibqaw miegħek. Il-paranoja zibqaw miegħek. Jolqsu imma, jolqsu. Dwar li tiegħek fil-krek. Mbagħad moħħok qiegħed mhux il-paranoja, moħħok qiegħed kif ħanġib iżjed. So you fucking forget about the paranoia, jidħol minn riċ, x'għalajn jiena qalla wara nsib xi ħaġa xejn pejjeb, kif ħansib, kif ħanilqeda. Kemm problema kbira fis-soċjetà għadi? Kemm hawn nies ipejpu l-krek? Ħafna men, ħafna. Sar il-problema kbira men, naħseb it's one of the top drugs li sar elbet il-kokaina. Bejwet war elbet il-kokaina. U teqret ħafna nies. Għalfej tajt li elbet il-kokaina, kif qed tasal għalija dik il-konklużjoni? Il-moment li tieħu dak l-ewwel nifs mhux bħalma tieħu l-ewwel line. Line tieħdu tuħġiġ line su pjaċir lejl kif tieħu l-ewwel nifs, you're stuck. Daqshekk. All right, man. Mela, ħarabat naqra speċa, dik kienet l-ewwel parti ta' din l-istorja, tieni parti hija inti. So dik il-tqajna mal-krek.
Issa ma' Julian. Julian niftakrek għalla tifel feliċi, daħħaq, kont kelli dejjem kelli kollok dik il-risposta l-esta teacher dwar ta' klassi, konna nsejħu il-chairman. Dik fejn ġiet il-chairman? Il-chairman, għaxi, papa kien il-chairman tal-scouts u kien il-chairman fuq imbat. Uritta ġifieri. Uritta, dejjem il-bajru hemm tilab. Inti kont yellow il-house color tiegħek minn għalija vera. Tiftakar yellow. U insomma, kont fuq ruħi u jina sa kont fuq ruħi iktar minnek fil-verità. Inti ħafna żjed kont fuq ruħi minn int. Allura, fil-sens, jiena wkoll bat triq, imma kont speċa meta tħares kif kont nġib ruħi l-iskola u speċa l-attitudni tiegħi mnejka ma' s-sistema u hekk, kien speċa konklużjoni naturali. Għalik, Alla ma kontx ngħid. Jiena darba niftakart qajt miegħek ġobar, konna qegħdin ġobar il-Cube, kont Marja li taħdem hemm. Fajla kan taħdem hemm. Ma drink short anti għamiltuli. Intefa' wara l-bar dak iż-żmien naħseb kien fidej Daniel il-bar jidirli. L-aħwa. Mhux ta' Daniel għattar Portuges. No. Kien hemm ħabta le? Kien fidej aħwa. Kien hemm il-fiteni mal-bib, tiftakru il-fiteni. Insomma, qultajt miegħek u għat dan naħseb maġġel il-lejla stija. U kont ma kontx nimmaġna ħal ta' miegħek maġġel. Kien hemm xi affarijiet, meta kont tifel. Kien hemm xi affarijiet fit-tfulitek li għalik kienu indikazzjoni li kont se taqbada dik it-triq? No. Le, stija. Naqxi. Stija. I never fimti mux tejt, dik ma sax nifhem, għalek meta tkellem per eżempju ma' addicts oħrajn ġili jkunu addicts kollhom fil-familja tagħhom, kollhom missiru ommhom, joġu abbużati, there's always a story behind it. Yeah. Jien il-familja tiegħi m'hemm ħadd addict. Tajjeb m'hemm ħadd sakrat, m'hemmx drog from no ends la kuġġini razzijiet la xejn, fimt? Fimt? I started with fun, literally. Then, min beda fan mija jkompla bil-familja u jgħamil il-fan il-ibta l-addiction. Tajjeb. At first it was controllable, but once the addiction took over, it was not controllable. U ma tarax xi ħaġa fil-karattru tiegħek li tajt, jiena għalhekk kont iktar predispost jew għandi tendenza li niġi vizzjat minn ħadd. L-uniku ħaġa li naf jien l-ADHD u l-coke jaqblu naqaf l-imkien jektar l-medication tal-ADHD li konġiet addicted fuq għaw koll, it's very, very similar, fimt? Allura ma tekka... Methylphenidate minn għalija. Methylphenidate dawk. Methylphenidate minn għalija. Tajjeb, dawk u ma, it's very, dawk fil-fat, mstant kellem nejlek naqazjad il-bot minnom. Jiena kif doqt, għara ta' 15 sena nejlek naqaftit jom. Tlaqna bil-storja ta' kif. Kem pejb naqalġojn naqalem u law kont nixrob naqa mux ħazin jien, għan konna metti. Sewa, meta battu xorb. 15, 16 kon nixrob, fimt kon noħorġu bil-bars kon nixrob. Tajjeb. Sibli għamilli naqas Ameri ta' naf dili jatfitter xidden interessanti, għara ta' xi sommarju tajjeb. Skużani interrompi, għala ta' 15 sena. 15, 16 kon nixrob un pepsi joint l-emmulaw, fimt. Fej kont intefa? Fej kont intefa? U telajn, u għahna ntefaw il-lajn, kanna l-bars, ġerba bars għemmek ġew telajn, konna ntefaw il-mek relax, fimt. Il-nights, il-bandi. Il-lime, kanna il-yogis, kanna il-reeds, fimt, l-Osiris, kanna postijiet. Batta 17, 18 bdejna bil-parties, fimt? Sewa. Bdejt niskopri daw il-parties jien. Sa 17, sissa xorb u smoke. La sekk, għatma msejċ ħagġa ħra. Il-ġenituri tijak indunaw ma li jatpejab li smoke, per eżempju? No. Safejna fina, no. Għatma suspettaw li t-tifel tana. I don't think so. Jekk kiva għatma għalu li namlu għak, but I'm pretty sure that did. Għatma konfrontaw. Tajjeb, jemma konċi mpej daqsek smoke tal-laqqas konna pej puxi joint semmulaw, konna morni tafaw l-em, and then we go home. Ġili per eżempju kont tasal id-dar fis-sakra? Ġil kon nasal dar fis-sakra naħseb hija, naħseb ta' 16, 17 hija ġil kon nasal dar fis-sakra. U kont taħbija? Kont taħbija? Kont naħbija. Il-ġenituri tiegħek jekk nista' nsaqsik u ma tip li taħseb jindunaw kieku jew fis-sens ta' li kieku ma konx daqshekk kapaċi li taħbija. Ma naħsibx li fil-bidu set they expected it, I don't think so, no. Le. I don't think they expected it fil-bidu.
Ma konċi jed f'dak il-gravità laqqas li konni xob daqsek li. Ma kienx ikkontrolla. Le, it wasn't like that, fimt? Sa frattant, bħala skola, xogħol. Skola jina switchajt Stella Maris mort higher secondary, għamil sena mek, kumbat mor higher secondary mort l-ITS. Sewa. Tajjeb, sifrit barra u koll, għamil sena ta' barra tal-ITS, u mat kif ġejt. X'istudjajt l-ITS? Accommodation Operations. Pero għat ma spiċċajtu l-kors. Sewa. Alright. Is-sena barra mhux tagħmilha wara li tispiċċa l-kors. No, għandek l-ewwel sena kif kienet fi żmieni, l-ewwel tagħmel sena. Kienet. Sentejn, it-tielet sena barra u r-raba' sena tagħmilha tlestija ġewwa. Ġifieri u inti għamilt it-tielet sena barra. Għam sa t-tielet sena barra. Wara t-tielet sena ġejtaw, sib ġollu kanda u għat naħdem bdejt il-karriera, il-karriera minn hemm faqqat hemmhekk. Sewa. Fejn sifirt? Jiena kont l-Ingilterra. Għamilt sena l-Ingilterra. F'dal punt, ir-relazzjoni tiegħek ma' sustanzi x'kien? Ftit. Weed, all right, konna pejjeb kull-jum, għadha metti għaxi xajja, konna pejjeb, imma naqakok naqftit l-muraw, apparti minn hekk nothing more. Fej kont Ingilterra? Jiena kont West Drayton, which was 20 minutes away from Heathrow. West Drayton hija ġodda ġo West Drayton is 20 minutes from Heathrow Airport. Imma aktar ġewwa lejn Londra? Eżatt, iktar ġewwa lejn Londra. Okay. All right, mela, f'tal-punt għandek 18, 19? 18, 19. Ximkellem. Għadek kif għaddejt, għamilt sentej l-ITS, it-tlet sena mort Londra, tpejb ħafna tpejb smoke kull-jum pratikament, ftit zaħira coke, naqrek sisi meta tmorru l-parties. Proser. X'tib ta' parties kienu jogħġbuk? Il-parties għawek kumbat jena rave parties kienu jogħġobni kont nħobb il-Tattingers ħafna, nħobb il-Roadhouse, fimt. Dawk kienu ta' kull weekend, fimt ngħidilhom jiena. Sewa. Ta' kull weekend. F'dal punt, kellek tfajla, kellek ħbieb, kif kien il-social group? Tfajla, saċ ma kellix, kelli just we had a social group, just friends. Sewa. U kontu kollha minn Whitline? No, from in general. Sewa. U dan il-social group kien kellu dalit. Litos kien li morru dal-parties u neħdu gust. Just a bit of fun. Of fun. It was xejta barra minn hawn really. Sewa. All right. Flim point bdejt tmiss il-coke. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Żur vini e kapriċi by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniekapriċi.com. Jien naħseb kelli around 2021. Meta kont l-Ingilterra ħadd ftit coke. Ftit, kun bax kont ħadd ftit, allura didn't really l-arbatko. Ma 21 meta ġejt Malta u doqt il-koka Malta. Ħaġa kienet naqlibsa biex iġġiba x'kienet id-droga tas-sinjuri kien jgħidu qabel. Ħajja biex kienet għalja. Fimt imma l-ewwel darba doqt la stja moħħi su il-wires do jikkalkulaw il-konfidenza tal-lat li I was feeling very, very good about it. Imma then you want the high and you want to remain the high, you don't want the high to come down. Għajdu iktar fuq il-high, ġviri l-esperienza ta' dak l-ewwel line x'kienet? So my confidence came straight, istiġejt tajb ħafna nafxina ngħid, nafx il-mistoqsijiet. L-iktar confidenti li qatt kont f'ħajtek? Kont confidenti ħafna jiet, helped a lot with my confidence. I'm going to be honest. For the beginning. Sa dak il-punt kont batim il-konfidenza? Sa dak il-punt? Dejjem kont imbagħad naqbel konfidenza jiena. Dejjem kont naqalura mill-konfidenza, anke niftakarni fil-klikka tal-ħbieb, I always was a bit back. Kont imbagħad ftit. Allura dik kienet it-tieni naqżiet daqqa. Minn xiex kienet iżommok lura, fatt li ma kellekx il-konfidenza, minn xiex kienet? Ma nafx, I was always slightly back, kont inħossni. Slightly back, u nara sħabi u hekk joħorġu ma' tfajliet u hekk jindem noqgħod lura kont. Billi tmur tkellem tfajla pereżempju. Eżatt. All right. Hemm xi modi oħra li tara li dan nuqqas ta' konfidenza impattat lek ħajtek? Ġifieri mod negattiv fis-sens, issa tajtni eżempju ċar tajjeb li kulħadd jista' jidentifika miegħu li spiex ta' meħabba li ma kellix dik il-konfidenza li kellhom sħabi, ma kellix din il-konfidenza biex immur u kellem tfajla. Eżatt. Kellek kien hemm affarijiet oħra li tħoss li kellek naqra iktar konfidenza ħajtek tkun aħjar?
It probably would have, a little bit naħseb hija, tkun ħaġa naqżet konfidenti taraf in-nies u hekk tkun trida. Ma dik ma sax tifhem fiha dik għandi meta lepa x-xogħol tiegħi. Fimt, x-xogħol tiegħi konfidenti ħafna naħdem man-nies, I'm extremely well, kon salesman tajjeb ħafna, fimt, u daqqa waħda meta tasal mill-mod kif nispiċċa xogħol niġi għal ħajja kompletament personali tiegħi, nitlef il-konfidenza kompletament. Ngħid xilla li tiġri hemm. Ma x'tagħmel, ma mhux bit il-kok u ħaġa konfidenti. Tajjeb, ma nafx ngħid lajnt ngħid li taw tgħaddi. Min fejn taħseb ġejja il-fatt li kellek dan nuqqas ta' To be honest, għadni ma nafx. I don't know. M'għandix idea, provajt kultant nipprova niskopri minn fej, però I don't know. And probably but id-drogi got it worse, to be honest. Social anxieties did it li fimt. Ovvijament interessanti immens. Ġifieri mbagħad inti qed tgħid li la darba provajt il-coke skoprejt konfidenza ġdida li Julian iċ-chairman ma kellux. Eżatt. U di ovvjament il-ħaġa x'bitek. Yes. Sintendi. Yes, it did. Ġifieri meta tħarsin jidher li anke Freud kien juża l-coke. Għamil ħab tal-papa kien jieħu l-coke, ma nafx tafx. Dwar epoka fej kulħadd ara kienet. Epoka fej anke l-papa kien jixrob dal-tonic jgħidu vin Mirjani. U l-vin Mirjani bażikament kien jisu koka, imħallat bil-kokaina u kien jgħid li meta jixorbu kien jara l-alla. No shit. Bad bizmin skoprew li l-coke hija cocaine, how the miracle drug nearly destroyed Sigmund Freud. Mela, okay, so il-tajt mal-coke, il-konfidenza żdiedet, il-rapporti tiegħek ma tfajlit f'dak iż-żmien, la darba sirt iktar konfidenti, tiegħu wkoll? Tiegħu wkoll sa ċertu punt, ma f'relazzjoni tiegħi dejjem kont imbagħad jiena. Kif tbagħti? Ma nafx dejjem I just suffer. Konfidenza ma marra sti dejjem kont imbagħad. Kelli relazzjonijiet, taġġi, jidhom relazzjonijiet. Imma f'ħafna relazzjonijiet kelli nuża l-inkollu. Fimtin kelli tfajla wara sentej kont immur dar kienet tgħidli ostja tgħidli għadek m'intix komdu miegħi men. Fimt? Tgħidli tittuża bil-forsi nkollu tittuża. Biex konfidenzi. Ġieli provajtu tagħmlu jinnaf xogħol ta' terapija flimkien pereżempju biex. Terapija flimkien le, terapija waħdija provajt. Meta kien l-ewwel darba li mort tat-terapija, ġu? Jiena 20 sena kont nar psikjatra, kien diagnosed naqab depression u kont dejt xi medication. Tajjeb, ma mbagħad il-medication u l-coke fimt li tinħalathom flimkien. Ovvjament kien jgħidli jisma' they don't work together. L-ewwel terapija li mort kienet psikjatrija. Yes. Sewa. U l-psikjatra mort għandu u għatlu li xatlu? Nothing, I was feeling a bit down, fil-sens, għatnħos naqas komdu lejn nies, naqas social anxiety, naqas dal-affarijiet. Sewa. U t-weġiba tiegħu kienet? Saqsik fej taħseb li ġejja, għalfej? Għad niftakar xaġa kien saqsini, żguri ġifieri, ma kont ġa bdejt nuża, meta bdejt niftakar u kienu waħħa naqarja fil-koku. Taħseb li kellu raġun? Kellu raġun, ta' ċertu punt, yes, it affected my mind. But when you start mixing medication with coke and everything, it doesn't make sense. Il-medication qasib da taħdem, kif suppost taħdem. Il-medication qasib da noħodha kif irritjien. Noħodha meta rritjien, mux meta suppost. Dan it-taħwit ta' medication li titik il-psikjatra, l-coke meta jrid Julian, il-medication toħodha meta mux meta jfettillek, imma meta jaqbillek. Mux ekku. Ximpat kienet ikollu fuq għajtek? Naħseb moħħi mbagħad beda jimmajna naqalem malaw. The only thing I remember that I kept well, I'm going to be honest, and nisampraw il-karriera tiegħi. Il-psikjatra kien jgħidli ma nistax nifhem kif inti tiena xerk iżomm il-karriera. Għatlu that was my thing. Jiena l-addiction u l-karriera kont niġġildilhom ħafna. Tajjeb il-karriera kienet tiegħi l-unika ħaġa li kelli kont vera proud u dejjem tlajt. Tajjeb ħallifsa fl-aħħar mbagħad waqgħetlu kollu l-addiction qalbita. But I managed for a lot of time to build my career. Ġir kont taraf li żewġ affarijiet kienu f'konflitt ma' xulxin. Fimt konflitt u ġili ma' xulxin. Fimt, xorta nistenna biex nuża kif nitlaq mix-xogħol li rrid immur nuża mal-ewwel. Ġi ma norqgħodx nibqa' sejjer ix-xogħol. Jekk ma norqgħodx ġi li rrid nuża biex immur ix-xogħol biex inkompli naħdem. Spjega li laqfu l-karriera tiegħek. X'passi ħadet? X'ismu ngħid kif spiċċajt mill-ITS, mhux spiċċajt mill-ITS, mort bdejt front office agent
niftakar ġo ħamuċ jitsemmi Lukanda, ġo Lukanda 5 star, tajjeb kien hemm dil persuna partikolari li għadni sal-lum number ammens, jiena meta mort l-ewwel interview l-istess konfidenza ma kellix, mort tħol dan interview u meċ kelma waħda mġidma. Waqt l-interview? Maċ, qasa waħda, ma stajx, weħelt. Saqsin Saqsin il-mistoqsijiet u meċċej. U tlaqt maħruq il-papa tluħud nid-dar, tlu marċin kunna, tlu tlaq l-lem. Dil-mara, tajjeb għamlet li 6 interviews. Tajjeb, 10 ċaħġa ġofija. Sakemm għalatili bis-saħħa tagħha minn agent spiċċajt supervisor, front office manager, rooms manager, tajjeb mort l-Awstralja, mort 3 snin. Tajjeb, fl-istess eventualment, dil-mara li stegħem interessanti brodu l-istorja. Dil-mara li mort qoddima l-interview. Għalfej għamlet lek l-interview. Because she believed that there was something immiri that toħroġili. What was it? Għadni sal-lum il-ġurnata, għat li kellek xaġa tajba, għalat il-konfidenza, għalat il-ftit. Kienet taf li kienem xaħġa li jina ħabriki li rrit naħdem. Fimtu baqad tippuxjani, issa biex tamlek 6 interviews for a receptionist. ċevoli, men. U għadni sal-lum il-ġurnata nħobba del-mara, fimt għadni kuntat maħħa, she's another mentor of mine, għadda, fimt, bis-saxħa taħħa jina bdiet il-karra tiegħi. Daw il-mentors li għandek, xaħġa fik jaraw, xaħġa fik jaraw bil-fors. Bil-fors. Biex għadhom għaw, biex għadhom għet jirsistu miegħek. Yes. X'jaraw fik? Għara, John, jiena ċaġa tajjeb jim nammetti, I am good person, like the twins, meta kont qabel ma bdejt id-drogu namel, kon namel voluntary work għal-lamen, fimt, marra t-setta l-biberija, merħba bik ma nisam sawta. Konna namel naqda jiena 5 tiħbieb, konna naqbdu badna il-kunsil tal-belt tana post. Tajjeb, konna naqbdu l-artfall tal-belt aħna between 3 and 10, every Friday noħdu għomem, homework nilabu maħħom waslu id-dar. I was a good person, I am a good person, but the drugs fucked me up, I'm going to be honest. It took me down, no, and then you see it tgħid l-alla 20 sena, men. Inta 20 sena. Inta 25 l-ewwel darba li mort tlaq tajnuna. Tajjeb ġo biex nipprogramma programm, però I did not manage. Ma kontx gravi ta' 25 sena, ma xorta konna. Issa għandi 40. Fimt? Issa għot nħares l-ura u nejt għanna xamil bidejja u għoddim, fimt? Issa wasal l-żmien, deċidejt nidħol programm qabel ma naqaf dak il-level, ma naqaf dik it-triq li jina fil-li kelli kollox fil-li konnex barra ġo karpa, ġo karozza, għax ma kellix fejn uqot. Jon spiċċa ġo Mount Carmel, ġo post fej zgurqat fħajtiet ma nitħolem ġo. Kif spiċċajt, mela, għaxettajt ħafna affarijiet li huma ta' ħafna interess. Mela, għandek il-parti ta' ħajtek, il-kapitlu ta' ħajtek fej li ma konx naf dwarina tal-volontarijat. Għandek il-parti ta' ħajtek fej spiċċajt tgħix f'karozza u sa semmejt li wkoll li spiċċajt Mount Carmel. Mela, l-imkapitlu ħanabdu, mela. Kemm il-darba spiċċajt Mount Carmel? Mount Carmel spiċċajt darbtej, short stay spiċċajt 4 darbi. Short stay xini? Short stay is a psychiatric unit in Gold Zone. Ok, alright, mela, għabdu il-volontarjat, ħaniħu nota ta' daw l-affarijiet kollha li jgħetli. Xtitkellem maġġel, bro, inti iktar minn justja. Mela, għabdu il-volontarjat, meta qbadtu il-volontarjat inti? Naħseb ta' 13-14, ta' Għax inti kont scout? Kont scout. Sewa. Tajjeb, il-mamma kienet qbadtu l-volontarjat? Il-mezzat, il-mamma kienet mur merħba bik u kont imur maħħa fimt namel xi ħaġa, kont nejn razzetta tal-biberija. Għax-Witilajn? Għax-Witilajn stess, u mbagħad konna għamilna dil-grupp bi5 tiħbieb, li konna 5 tiħbieb fejn nieħdu daw it-tfal. Tajjeb niġbruhom every Friday, nieħduhom ġu dal-posti tagħna l-Kunsill il-Belt, nilabu naqa' magħhom, nagħmlu homework magħhom u mbagħad nieħduhom lura d-dar. Fimt? Għalfej kont tagħmlu, x'kien itik il-volontarjat? Used to give me a good feeling, a very good feeling. Helping people still gives me a good feeling. I love that feeling. It's a kind of selfish way because it gives me a good feeling, but at the same time I'm giving. Ma mhux kulħadd selfish fis-sens. Kulħadd selfish fl-aħħar mill-aħħar. Kien dal-podcast nagħmlu għax itini feeling tajjeb. Jien meta nara li ngħin il-persuna u għax entu jiena għamlet lu ċaġa tajba f'ħajti, it-tieni buż kbira, men. It-tieni buż kbira. Kemm ilek li tajtu l-volontarjat? Tajtu volontarjat ħafna. Issa li għamilt naqaftit, ħankun onest għamilna convention milux fuq il-Brigaddik, sammin Excelsior, and I took a very good part of it, ħat pjaċinu, xsib il-person għadda mill-Lukandi, I was taking part of the hotel part, and it gave me another big boost. Ma għajna mbatt nerġa murnuda dik ma nsax
I cannot understand it. U da probabli li jaraw fik daw n-nies u li jaraw bniedem qalbu I am a ħanina. good person għanda qalbi tajba, pero meta tidħol id-droga, Issir Mossu, Jekyll Hyde. Dak il-Julian jispiċċa kompletament. Dak il-Julian jispiċċa kompletament. Min isir Julian? La darba jbejjeb. Xej, tant sar Julian li meta kon taqbal dak il-biċċa tal-car park tajjeb, meta kellim xejn noqgħod l-akbar ħabba tiegħi li hom tgħidil l-Anġlu li hija l-Anġlu tiegħi, onestament. U tatni dil-karozza biex nix fija. Kont smajt li n-nis kienu jmorru għanda, tajjeb u kien jgħidu la dak għandek zonnu għarmiħ minnem. Fimt? U kienet iż-żomni xorta. Kienet titmani, tajjeb kienet ħallini ħasel fil-sink għanna tal-restaurant u għek għan xikepni. Tatni xol, fil-sens fil-restaurant taħħa, reżavdatni, fimt, bdejt naħdem. Pero li għanda tajjeb mi għajmenni mandiċ fej kantonieri, ix strict mi għaj, taqli għandek zon taqlali, pero tħobni. I know what she does. Pero even now, fimt, you see, dissar li rġajt u għajt, fimt dik il-hope, dik il-disappointment li nar fajnija t-weġġani wissin. Kemm ilek li għajt? L-axar relapse kelli kienet mux last Thursday week before. And it was a big relapse. It was a big relapse. Yes. Okay, describe big relapse, ġifieri. Xej, dak qabat il-flus biex mur ħallas ir-renta, tajjeb, qabat 600 kelli 700, tajjeb mortet issa l programm. Ejja mur nixtru ħada fadal li naqa' flus, fimt, fakit ngħid tal-aħħar. U la r-renta ma ħallast, u la kollox u fqajt il-flus kollha, u għamil 3 ijiem għaddej. U kemm infaqt mir-renta? 700. Kollha, kemm kellek infaqtu? Everything. Kemm domt biex taħraq 700? Għamil 3 ijiem. Laqżien inqas minn 2 days. Kemm gramma? Gramma. Intom tixxu gramma coke u mbagħad issajru Lejn nixtri msajra lesta. Okay. Imsajra lesta jgħidu la kbira tixtri around 45, iż-żajra tixtri around 25. Sewa. U kemm isservi? Gramma għaw. Jiddependi, fimti, ġili għamilt 4, ġili għamilt 4 sigħat, per eżempju, bija, ġili għamilt 6 nofs bija. Għamta xek jaqbat jaġġel moħħok, jaqbat it-ti, jaqbat tiġri, ma tibdix tikkalkula, zitt ma jkollok iżjed tuża. Ma, nittama li qed jirnexxilna nkunu linjari kemm jista' jkun, qed jirnexxilkom issegwu? Ija. Mela. Ma għaddejt mill-coke u tkellemna ħafna fuq ħafna biċċiet tal-krek. Ma il-krek kif iltqajt magħha inti? Il-krek intqajt magħha through another person, honest, kienet babe. Daw tħan provajin, fimt? Spiegali l-ambjent. Ġo post normali, at home. Tix kien l-avveniment, għalfej kontu għedin hemm? Għalfej kontu għedin fid-dar? Jien ma del-persuna kon nuża naqamux ħażin, kont qabel konna nġbdu naqamux ħażin. Coke? Fimt, konna nġbdu, l-axar badna pejbu. Ġifiri kontu għedin id-dar ta' dal-persuna, dejtu tixbdu l-coke? Mbagħad provajna darba mort sibtem rajdhom bil-fliexkum tħan provajn. Ma bżajtx? Le, jina kif rajt wiċċhom kif jenna rajt wiċċhom kif jihdu nifst, la, niprovadi l-ħagġajn. Għanara, mżajt, tal-talja bil-ras, Ma konx tara ma l-effett li jett ikolla fuqhom? Kif qed issaħħarhom, kif qed taħxilhom? Ma kienx tissaħħarhom dak il-sin, it was still in the beginning. In the beginning it doesn't. In the beginning you're okay. U mux kullħat tafet waħal istess, għanku honest. Fil-bidu right. Fil-bidu right. The more the use, then the worse. Iktar ma tamela drabi. Mela, mbagħad the worse. L-ewwel 4 tiljieli ngħidu jew l-4 ġranet la tagħmel fejn il-krek, mhux se jkunu daqshekk iżgħar. Le, jew se nagħmel 4 ġimgħat, 4 tiem xorta. Jiena ma nagħmilx 4 tiem u nibqa' tajjeb, jien nagħmellek ġurnata tajjeb 3 tiem ħżiena. Sewa. Tajjeb, tibda l-persuna ma tagħmilx hekk. Ninnaxxila, tibqa' normali. Sewa. Mbagħad aktar ma jgħaddi żmien, aktar jekk tibqa' tagħmel għal xhur, snin, eċetera, mbagħad deterjora ċ-ċelluli ta' moħħok. U ħaj tispiċċa fil-priża tal-vizzju u tispiċċa tiġi manipulat minnha. Mela, kont qiegħed ġod id-dar, pejjib kienet idur fl-ixkun u inti għad l-istja. ċolt ħallast jew tawilek kif ħadmet l-affarijiet. Ġili ħallast, ma ġili ħallast. L-ewwel darba, dik l-ewwel darba. Bl-qasif ta' ħallast jew li naħseb xejn kienet le.
b'xejn. Naħseb. Ħadd nifs, fqajt moħħok, u mbagħad Ma rridx nitilqu l-friskun. ma rridx titilqu l-friskun. Ma rridx nitilqu l-friskun. Jieħel men super glue jieħel miegħek il-friskun. Il-friskun ta' tibqa' tieħ, m'għandek xi tpejjeb fuq u tibqa' tieħ. M'hemmx tpejjeb, ma you still continue the writing u tafas u titlob li joħroġ ċaġa dik iż-żgħira nifs minn ismu. There's nothing, you know there's nothing, but you don't care. In your mind, you're hoping li b'xer miraklu jaqa' xi ħaġa. U mbagħad dakinhar stess pejjib iktar. Ftakar pejjibna mhux ħażinu, mbagħad kont mort id-dar, mbagħad probably għaddew xi jumej wara, mbagħad nerġa' mmur, fimt, mbagħad sar ta' regolari li mmur hemm. Kont eqbad. Maħtuf. Sewa. U bdej ġeju sejjer insomma. Kemm ilu da? 10 years, 8, għamla 9 years, 9 years, 14, 9 years ago. 9 years. X'beda jinbidel f'ħajtek tul daw id-9 snin? Bdejt ninqata' żiet għalija, bdejt niġi żiet loneliness, marriċ nintaqa' ma' nies, kull marrit nagħmel huwa nuża, relazzjoni niżla disgrace, il-persuna li kont noħroġ magħha minn flokenta ġibtar. Kif ġibtar? Xina konnejt il-ħabba tiegħi konnejt dessa kif noħroġ ma' relazzjoni, id konnejt rani qaf mid-drogin. Kif tagħmel? Qabel kont nsejt il-correctly, kont tila kif nibda noħroġ ma' dil-persuna. Tajjeb jieħa nejqaf nuża. Ġejti kont deċiżjoni diġà? Kelli grazzja ma' xi ħadd kif nibda nsib waħda mara naqa' clean u hekk u insomma sibt waħda bdejna noħorġu flimkien. Sistaf kienet tħobb naqa' parties u hekk konna naqa' parties, all right, ma xtieqaf. Forget it. It does not work like that. Ġir bdejtu tmorru parties flimkien? Morru parties konna morru parties flimkien. Sunday kienet il-ġurnata tagħna, konna noħorġu silħadd. Tajjeb, konna noħorġu niklu mbagħad morru naqa' parties daqshekk, però aħna kont morru d-dar. Dik tmur torqod u jiena mor għand il-ħabib jew ħabba l-oħra biex inkompli. Kienet tkun taf li titlaq mid-dar? Mela. U kienet taċċetta l-ħaġa hi? Kienet taċċetta l-ħaġa hi? Ma tantx kont inti option, għax imbagħad kont tispiċċa nġibha miegħi. Ġieri mbagħad ġarejta fil-għodu tiġi. Tqum fil-għodu tiġi ħdejkom. Nċek. U? Nkomplu. U tkompli magħkom hi? Pejjeb ukoll. Nirringrazzja l-Alla ma dix miegħi il-persuna, nirringrazzja l-Alla x'kont fottilha ħajra. Mela, soċjalment kont qed tmur lura, kont qed titkellem inqas man-nies, m'għandek xabtit tara n-nies, relazzjoni kissirta, flus. Biżibilju, eluf kbar. Eluf kbar, nimmaġna. Kont lajt l-Awstralja mill 3 snin, għamilt somma tajba ta' flus, tajjeb. Flima punt kont mort l-Awstralja? Qabel ma qbadt il-friskun? Ejja, qabel. Qabel ma qbadt il-friskun, minn dik xansi kont imur qabel ma qbadt il-friskun. Kont għandi kif bdejt naqakok ftit, fimt, mbagħad lajt l-Awstralja mill 3 years, għamilt lira tajba, nsilta u fqajt kollox. Sewa. Alright, f'dal punt, once li qbadt il-krek, il-karriera tiegħek x'qed jiġri minnha? Dit niesla bil-mod dit niesla. Kif? Għax naf titlaq mxol kmini, your mind is not completely there all the time, fimt, moħħok biex tuża, xorta bqajt inżomma, ġviri, għax il-karriera kienet t-tini boost, xorta konnu boost mill-karriera jena. Fimt, dik ħaġa li xorta kont nlaħaq targets u hekk. X'kien dik il-boost? Tista' spjegalna x'kien tik dik il-rush ta' I was a very good salesman. And I loved it and I loved competing with other hotels, fimt, li nsifer barra kull xar, fimt, kelli xogħol kont inħobbu. Issifer barra kull xar x'kont tagħmel? To bring business. Xogħol li kien biex insifer barra biex inġibel business Malta, konferenzi, groups, fimt, imbagħad taħdem għad-DMCs u hekk, it was fun. It was a fun job at the same time, però mbagħad l-aħħar sena. U kont kapaċi fih. Ħafna. Ġifieri kien itik self-esteem, ġifieri l-issue ta' self-esteem waqt li qiegħed fuq ix-xogħol. Perfett, m'għandix problema. Kif nispiċċa x-xogħol, daqshekk. Btejdi stipod fim għax jien ma nsax nifhem ma laqqas. Però nħoss li
hija dik inħoss li huwa dak il-bidla fl-irwol li qed iġiblek bidla invertita ta' konfidenza li jisu huwa ċavetta ta' dak li qed jiġri. Għax isu waqt li qed fuq ix-xogħol inti qed tħossok tajjeb, qed tħossok komdu, qed tħossok konfidenti, qed tħossok taf fejn trid tmur. Mbagħad isu la darba tinsa dak il-kostum ta' Julian is-salesman li jifhem l-affarijiet. Dik il-maskra ma tinteraġixxi soċjalment, f'daqqa waħda tiġik jiġik dan il-bżonn li il-psika tiegħek tiġi rinforzata b'daw is-sustanzi. U jisa dak il-switch, dak il-moment liminali li fih qed tieħu dik id-deċiżjoni huwa iċ-ċafetta għal l-umen huwa l-moment li inti trid tosserva x'qed jiġri f'moħħok biex qed iwaslek biex tasal. Imma sa fl-aħħar. Għamilt xogħol ta' terapija apparti psikjatrija. Kelli psychologist. Sewa. Yes, kont nipprova, kont immur u hekk ma. Kemm dom? I never worked on these things, anko honest. Kont morġi li għamil sena ma I never worked on it. Il-droga dejjem elbitni. Jiena provajt naħrab il-droga u kol, jiena mort għawdex, mort nejx għawdex, literally għamilt 3 snin għawdex. Flima punt għamilt 3 snin għawdex? Jiena għamilt għawdex minn 2000 sa 2023. Xiex? Minn 2000 sa 23, minn 3 years. 2020 sa 2023. Ħrabt għawdex, max maħonċ naf dealers biex niprofa naħrab mill-problema. Għax jiena marriċ nuża, l-luret. Biex neħi triggers. Dealers għamilt ċert li ma naf il-ħatt għawdex, fimt, ħalli nkunna għal-bot. Xismu? Xamilt, kelli il-medication tal-ADHD, fimt, kelli il-fluoxetine, kelli għaxi medication oħrajn, juluk online, infittexek, mela minn dik, jek nimmiksja ma dik, dik nġibba MDMA, jek nimmiksja dik nġibba coke, pharmacist bdejt. U baqsik, u bdejt nilapjena, u l-istess effett. Fimt? Ġviri kont qed tasal għall-istess effett. I was doing the same thing bil-medication. Naqbad lek medication ta' xar, tajjeb, jek għandi medication design pilna f'xar, f'3 li ġbidomlok, design pilna. Bum, ma nafx. U x'tib ta' medication qed ngħidu tal-ADHD. Design Permla. Design permla kon nġbidom 3 jena. Ġesu. Because you don't want to stop, you don't want to go down, you just want to continue, nibqa d-dej kan nispiċċa kollox. U jek nispiċċa kollox, mela mbagħad naqleb għall-alkohol. Ġili nispiċċa l-alkohol, ġili xrobt il-sanitizer, man. Dak l-alkohol ġifiri which is 100%. Dak il-moħħok, man, dak jidher li anke velenu jitfgħu apposta biex ma tixorbux. Biex ma jwaqqax il-prezz tal-alkohol, għalija l-etanolek jagħmlu. Grazzi tal-li t-segwu ta' tiegħi u ta' Julian Azzopardi sawnek, nitama li qed issibu xi valur f'dak li qed jingħad. Qabel ma nkompli nfakkar dwar dawn l-azzjendi li joġobhom jagħtuna support ġimgħa wara ġimgħa daqstant. Ir-rakkomandazzjoni tiegħi tibqa' illi tagħmlu użu mis-servizzi u prodotti ta' dawn l-uħud illi jiżguraw li dal-podcast ikun jista' jkompli. Dawn l-azzjendi huma il-Quick Fix, il-Maple, il-Vinja Capricci ringrazzja l-Browns, il-Lafex Media, il-Kutricol, Garmin, kif ukoll l-Cabs, maħna mill-bidu bħad Derek Meats. Grazzi ukoll l-Angelo Aquilina għal daqstant infakkar jekk tagħmlu xi refurbishment fil-ħwienet tagħkom għandkom bżonn kwalunkwe xorta ta' refrigerazzjoni, nirrakkomanda ħafna l-Angelo Aquilina anke għax naf in-nies li jaħdmu hemm is-sena tagħhom jafuha sew u ma kapaċissimi biex isibu l-aqwa sistema, l-aktar sistema effiċjenti għal dak li tixtieq tilħaq bħala għan kemm li tkessaħ u kemm anka mill-lat ekonomiku. Angelo Julian. Insomma, ħankomplu bit-taħdida issa tiegħi u ta' Julian Azzopardi. Grazzi. Mela, Julian sabilna li methylphenidate and cocaine alike. Methylphenidate huwa Ritalina sewa. Mela, drugs that are classified in the same category, psychostimulants and central nervous system stimulants share numerous similarities, or they would not be classified in the same general category. On a very basic level, all psychostimulants affect the functioning of the nervous system such that they speed up its functioning. The general effects of these drugs include increased attention, li bil-coke tiġilek ukoll, boosting awareness ukoll, amplifying energy, lessening appetite and reducing the need for sleep.
bħal kokaina. Thus, the simple answer to the question is that the drugs are alike in some respects. However, further elaboration is needed before assuming that children who are taking methylphenidate are also taking cocaine. Le, sintendi, bis-sens, jiena għamilt ħabta, nieħu Ritalin, ma qablix miegħi mhijiex droga li kienet toġobni għax jiena għandi l-ADHD, però għamilt naħseb xi sentej għaddej biha, ma jien kont nieħu 5 milligrams. Jien kont nieħu l-iktar 15 milligrams f'ġurnata. Inti għettejt, konti hu design permla ta' 10 milligrams fi 3 ijiem. Yes. Fuck. Ġviri inti konti hu 900 milligrams 3 days, 300 milligrams 1 day. Jiena konti hu 15 milligrams in 1 day u ġili ma torqoċ. Fuck. X'inhu l-effett, bro? Tipo fuq moħħok, fuq il-nervous system, fuq qalbek. Qalbek tibda tispara the heartbeat xismu. Ma konx tibza ma? Ma konx tibza li ħataħxi qalbek li ħajtek I didn't care. I didn't care. You just ġi. It happens, doesn't happen. Tajjeb. Laqwa l-ħaj. Maċi su. Laqwa Bat kif kont nispiċċa li nħossni li qed nasal il-moment li ġismi qed nitlef il-eyesight, qed jeħil il-sini, qed nistordi, mbagħad nċempel l-ambulanza. Okay. Kemm il-darba ċempil l-ambulanza? 3 times. 3 times. Okay. Dawk il-sintomi li għadek kif semmejt issa, dawk huma s-sintomi tal-overdose. Exactly. Ġifieri qabel l-overdose, waqt l-overdose, biex dak kien overdose. Dak huwa sintomi, inti overdose when you take more pills than you're supposed to take, that's already an overdose. Tajjeb, issa kon naqsam ovvjament. Kon naf kon nilab bil-pirmi, għax kelli lappers u downers, ġivjek li tunħos qalbi li tila ħafna, ma nħu downers, fimt ħal nerġa kalma qalbi. U kienet taħdem din is-sistema? For me, I found a way, yes. Ma tant kelli medication, l-ammont ta' medication li kelli kien immens, so I had some downers, uppers, antidepressants, anxiety pills, so I look on the internet, I see the effects, I see how I can play around, ma villi nuħan għaman dik, jek jett naqwis minn dik, nuħan minn dik, jek li jem naqas minn dik, ma naqas dik, hu bella droga, hu bella birra, bum, bum, bum. U konsirt pharmacist. Pharmacist, literally pharmacist, da' affarijiet. Għax, ma rridx ngħid manipulajt moħħi li jiena m'għamilx qed nuħu drogi because they're medication. Għax jiena ma rridx nuħu drogi, ma għandna le, allura sab mod ieħor to find the high. Ba kont qed induna li kont qed tibbullshit għalilek innifsek. Definitely hu mbagħad mhux ovvja. Però mistoqsija oħra li inti kont qed tikkonsma dak li wieħed jikkonsma ġili f'xar. F'xar, ta' xar. Ta' xar kont qed tikkonsma fi 30. Yes. Il-pija ta' xar x'kont tagħmel? Il-pija ta' xar x'kont tagħmel? Mbagħad terġa' teqleb fuq il-koku. Eġri xorta sib dealers mbagħad. Mbagħad ninżel Malta. Kont tinżel Malta tella l-coke u tkompli fuq il-coke. Yes. U kont pejjeb il-coke? No, biżiet kont niġbet ankun onest. Kont il-crack jiena għamilt ħabta wara l-irx mill-tieni programm mostja kien irnexxieli noboda na. Tajjeb, u kont rġajt neqleb fuq il-coke għax kont mbrajta ftit. Il-crack issa dal-aħħar 2-3 months li rġajt ostja libna fuqha. Għax il-bija kont mbrajta u ma kontx nimmissja, mhux kont irnexxieli nimmissja żied il-coke mill-crack. Sewa. Fimt? Sewa. U meta kont kun għawdex il-coke kif kont tkun sma' waħdek? Waħdi, jena koddem waħdi. Majom. Waħdek. Ġili ninżel marsal forn, nintefa ġobbar, noqt nixrob erba birra, headphones ġew id-nejja, music, tajjeb, noqt nġbet il-coke, noqt nara fuq Facebook u TikTok u hekk, u noqt nibat messaġġi. Totale, TikTok u tiġbet il-coke. Għaret, Kemm komuni dijek li n-nies jodu jiġbdu l-coke waħed? I have no idea, to be honest. Solta ħafna mija b'xismu, ma jena tant il-nu pjaċir wahdi, nkun wahdi, fimt? Sewa. Mela, ħanerġu naqbdu naqra din ir-rotta ta' 9 snin ilu. Saqsika naqżet il-maġġoni. Ħalqi. Thanks. Thank you. Kif qed tħossok intu tgħidhom dawn l-affarijiet, bro?
kind of good in a way, you know, li l-irġin naf li I don't want to look back anymore, għax kullant nilħala, jini għandi rabja kbira ġovi ammens, rabja li għandi għadda maħarġiċ, għandi rabja kbira li għam nifsi, specialment li għamilt iżjed mill-li fuq li għamilt li l-nifsi, iżjed li għamilt il-familja tijaj u l-iżjed li għamilt il-best friend tijaj. That is dik il-rabja għik ma nflaħix. Dik il-rabja ħin kollu miegħek? Biza, Ir-rabja ħin kollu miegħek? Dik hija, dik ma nflaħix. Imma nħal niflaħx nħares li ħabbatej specialment fajnija. U nar dik il-disappointment stjanejt il-għalek minn bal, man, nerġajt għamilta wara li għamlitlek minn kollox, man, you fucking did it again and again and again. Fimt? Nissa nafrid namil dar program, għara program tittibdiħ u tlestiħ, one, dik importanti, fimt? Għabdu naqra rabja, fuq il-program ħan nitlu għaxin il-blek suġġett fuq suġġett. U jena għandi tentazzjoni li nsegwika xina kifet najdu moħi magna tal-popcorn u għol, ġviri. Faċli li niġi influenzat. Din ir-rabja hija xi ħaġa li per tistembaħ fil-għodu u tiftakar x'għamilt u titlalek fawra. Ġien kun id-dar per eżempju minn remote tat-television ma nsax insibu. Tajjeb dik ir-remote tat-television tkun il-ting li għandi bżonn naqbad nolli kollox. U kollox dan olli bis-sufanijiet kollox dan olli. But it wouldn't be that would be the trigger. Għaddi anger li għandi, bda toħroġ balla rabja bla d-doċ. Il-rabja jgħalik il-nifsek għalija nifsi u li għamilt għalija nifsi xamilt kem għax għalija xlejt ħafna mill-ħajja tijaj. Naras, fimt? Meta nara l-sħabi kolla bit-tfal, kolla miż-żewġin, il-kuġini, kollħad bil-karriera u jien rġajt mort fucking lura. Fimt, rġa deħel ġo program, ibsa b-straight biex tammetti erġaj 40 sena jien ħannerġa diħel ġo programm, ħannerġa għamil dik is-sena, ħannerġa nidħolem. Meta ħan nitgħallem għalfej met ngħidlek dawn l-affarijiet kollha kemm qed tagħmel ħażin id-droga, kemm qed imbagħti bi d-droga, għalfej fucking nerġa' mor għaliha. Fimt? M'għandix garanzija li jiena I'm gonna do my best, però m'għandix garanzija li. Ġieri parti bir-rabja ġejja mill-fatt li sissa rajt ħajtek għaddejja minn qudiem għajnejk, rajt il-ħaddieħor jasal biex ikollu il-familja. I'm stuck. Mixtieq minna inti familja? Mixtieq minna tixtieq ikollok familja? Dejjem xtaqt jiena, dejjem xtaqt familja. But I couldn't do. I can't. And I'm glad that I didn't, I wasn't given a family. Għax ma kienx nexxieli nosib li addiction ketter kibni. Żgur. Għalfej tixtieq għal-familja? Because I always had to have a child and have a wife and have a normal life. Just a normal life, simple. A job, a child, simple. Fimt? I see people, that's happiness, that's a life. Mela għalla, drugs is happiness. Biex nuqot nġif il-paranoja, nuqot bil-martellu, bil-sekina, bil-crash helmet, nistanna nistitlu għalija, nisma l-vuċijiet, 4 sijat, 5 sijat, 6 sijat sħax, dik il-pjaċi. U xorta fucking nibqa muralija. Nibqa muralija, men. Għalfej, għax ninsa kollox nimsakar l-ewwel nifs. What the fuck, what the hell? Spera si pristja l-għajnuna li xraq li bro. Jiena għara, il-post fej sejjer issa għamilt programmi maħħom li jaħdmu hemm issa għandha ħafna support kbir, nemmen ħafna fil-programm li diħel fih, diħel b'determinazzjoni qawwija, il-mentalità daħħal f'moħħi, il-programm irrid inlestih mill-bidu sal-aħħar, fimt, there's no way għax naf li ħajġu momenti meta jiena ngħid jien irid noħroġ. Isek trid tgħidli fuqhom dal-programmi, mela jien naqbdu fuq il-biċċa tal-programmi. X'inti da ir-raba darba. Di r-raba programm tajjeb, l-ewwel ġis programmi tista' tgħid ma tħallx għalija biex tħalt. Għalfejn tħalt. Għax biex ħalżi tħabba l-ġenituri u hekk tħalt fimt to show that I wanted to do something, but I didn't really want to do something. It-tilet wieħed ħankun onest ħaltija b'determinazzjoni ma nqala naqxa bawxata naqa whatever ma qbilniex fuq xi affarijiet u waqqaftu, mhux jew waqqafni ħadna l-assistanijiet eżatt ġara, però da. Ġieli kontra residenza? Waħed u residenza and the program was decided to be stopped. Alright, u kemm kontilek f'dak 2 il-programm? months. 2 months. U l-programm suppost kemm twil? Dak around 4 to 5 months. Around 4 to 5 months. 4 to 5 months. Alright. Kemm tista' tgħidilna dwar x'ġara f'dawk ix-xarej u għalfejn taħseb? Tista' tgħidilna fuq l-esperjenza ta' dawk ix-xarej meta inti kont determinat. Kont determinat, kont qed naħdem ħafna fuq innifsi, kont qed niftaħ fuq l-affarijiet, kont qed naħdem fuq l-affarijiet li bdew ituni.
kien fadalli x'naħdem, però mbagħad kien hemm ċertu affarijiet li ma nafx biex nitkellem fuqhom, li jitkellem magħhom fuq l-affarijiet ma qbilniex fuq ċertu affarijiet, whatever, u mara mod u aħna raw mod ieħor, u l-programm iddeċida li jitwaqqaf tiegħi. Tajjeb. Imma minflok kissirt, hemmhekk ħadd xorta għax jiena għal-volja ma speċjalx il-programmi ċertu tools ħadthom. Nużhom, one, struttura jrid ikollok ġħajtek, always, you have to have a structure. Tajjeb. Recovery comes 1, 2, 3, 4, dejjem. Dik ma għamiltix jien. Il-recovery tiġi l-ewwel, it-tieni, it-tielet u raba' post. Qabel ix-xogħol, qabel kollox, il-recovery tiġi l-ewwel. Jekk mhux se tagħmel recovery l-ewwel, forget it, it's not gonna work. X'inhi recovery? Spjegalna recovery x'inhi. Għandek l-NA meetings, you can go to meetings, fimt għandek l-sponsors, tintaqa' ma' ħadd ieħor, tintaqa' ma' recovering addicts. L-objettiv, it-tir tar-recovery x'inhu? Li biex tibqa' clean. Li tibqa' clean. Li tibqa' clean. Mela huwa eżerċizzju għal-omrok. Għal-omrok. You're an addict. Aħna ngħidu once an addict, always an addict. There is no cure for addiction. Does not exist. Fimt? But there's a way of fighting it. But if you lose the way, jena kelli sponsor tiegħi għandu 25 sena clean. Għadu jkollu cravings. Wara 25 sena. Għadu jiġi l-meetings. Fimt? It never stops. The recovery never stops. Once you let it stop and you let go down, jien kif kelli lower relapse, tajjeb li let l-sponsor tiegħi għalli ġu għalli taf x'għamilt, għalli ftaħt l-bib. Għalli daqshekk żgħir, għalli sa fidejk. Għalli għad tara l-bib, għalli għad tkompli tiftu, u jibqajt niftu. Ma ftaħtax kollu. Bekk id-deċidejt nidħol programm nerġa'. Fimt? Għax kont niftu kollu nerġa'. Fimt? If you lose, jekk ma tiqaf tmur il-meetings, tiqaf tintaqa' ma' dawn in-nies, tiqaf. Kif tiġi meta tiftħu kollu? Meta tiftħu kollu? Min jiġi Julian? Meta tiftħu kollu dak il-bib? Kif issir, x'issir? Xi annimalu. Annimal maħmuġ. Fimt, ma tagħtika xejn. Fimt, u biċċa lonely, qas tagħtikas in-nies, you don't want to see people, you don't want to see anyone, and they lose. Imbagħad in-nies ovvjament għaddejqhom ukoll kemm ħaddhom tagħmel affarijiet, fimt. Kemm ħaddumu jipprovaw. U ma ntihom xtort, anka jien ndejjaq li nifsi. Fimt? Issa, like I said, hemmx quote, don't tell your plans, show your actions. U hekk, issa jien I don't tell my plans, isma' ħaleb jana ħamur programm, għax ħanagħmel hekk, ħanejlek xejn men, jiena issa b'action rid norik. Mhux se nibqa' ngħidlek għasser programm u ħaleb xejn. Issa naraw x'jiġri mill-action tal-programm. Tajjeb, għax għajjiet nejdilom pjanijiet, u nfottihom il-pjanijiet, u nejdilom ħaġa mbagħad ma nagħmilix. Fimt? Hemm xi ħaġa differenti d-darba? Għandi determinazzjoni qawwija, tajjeb jien għandi sħabi rajthom kienu war minni reading clean, u ilhom 3 to 4 years clean, so I know that this can happen, so I know that it can happen, and I want it. So I'm going to give it all, I am literally going to give it my all, tajjeb, but I cannot say what's going to happen after. Ikun hemm min il-programm jagħmlu taf kif l-ewwel darba ma rnexxlux, it-tieni darba ma rnexxlux, u mbagħad sħabbi jagħmlu ħarba darbiet ġieni programm. U issa qegħdin clean. U issa qegħdin clean. Yes. Okay. All right. Ifhem, huwa sinjal tajjeb illi ma terġa' tmur il-programm. Ma tistax taqta' qalbek. You cannot. Tista', imma tista' tispiċċaw il-ħabs. Istituzzjonijiet jew mowt, m'hemmx soluzzjoni oħra. Għax il-qiegħ huwa fucking bla qiegħ fil-verità. Il-qiegħ tagħmlu wasalt għal-qiegħ. Id-darba li jmiss inħafru iżjed. Kim l-imkien l-ikbar qiegħ li wasalt għal-qiegħ? Meta kont spiċċajt ngħiġu car parku. Fil-li kelli karriera tajjeb, let nsifer men kelli paga tajba, kollox muflaqqa waħda tnejġu. Kif tliftu x-xogħol? Kif tliftu x-xogħol? Dive into a simple health check, body mass index and more, for just $19.99. Browns. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Dak bdejt innaqqas mix-xogħol fimt bdew jindunaw li mhux qed naħdem kif suppost u mbagħad bda jinduna l-boss u tkellimna mal-boss, I had a very very good understanding boss.
U ftaħta mija għet l-usmajna tal-data għan idħol ekk u għani għafu kollox, għani għandna zmien u għaftem. Sewa. Waqaftem mek dak il-ġob li U għaft. Mbatt kelli su Sharonofs, fen dawk il-Sharonofs ġennintom l-ommi kontet neħx mal-mami ġviri. Da Sharonofs ġviri, Sharonofs qabel ma tħadd. Qabel ma tħalt il-programm il-cravings qabdun l-ritnuża xismu biss darba minn biss kważi ġi solari għal-isfela x'sakrun id-dar u jina ritnuża I didn't give a shit but li sar. F'kurċ nofs salejl I didn't care, fimt. Da qabel ma tħadd il-programm. Mbagħad kontraqt il-mami li kienet li żied ħaġa li waġġatni man niżjed x'ismu mbagħad ovvjament keċċoni mid-dar, which is ovvjament they did the right thing, they should have done it before, I'm gonna be honest. U thankfully kelli ħabba tiegħi men, kellha l-karozza kellu kar parti ħal karozza qalt li orqod hemm. You can stay there, kon noqgħod hemm. Għalli da fuq dak il-mument li straqt l-ommok. Kif ġira. Kemm kella men, tant I didn't see anything li tant kull marit nuża I could not stop using. Nafri deħel programm, nafri tfixkil, tiftix xogħol. Qed nirrabja l-familja stjaw għamil dik il-ħaġa. Il-familja ġajja fu li inti qed tuża. Il-familja dak iż-żminija. Dak iż-żmien iddeċidejna ngħidulhom. Trid kafe? Xa? Trid kafe? Le, thank you. Ma dak iż-żmien beta iddeċidejna ngħidulhom. Jiena fit-2000 kont kelma hija tajjeb u konna ddeċidejna jiena u hija ngħidulhom xi niġi. Tajjeb jien kemm jista' jkun żammejt il-bot mill-familja tiegħi li ngħidulhom mill-użu hekk. Tajjeb jiena l-użu kont jiena xi naħbih kessa fejn fien kont nisa ċertu punt. Kif iddeċidejna nidħol fil-programm, qednilhom se jiġri, deċidejt nidħol programm u hekk fimt u kont imuvjajt mal-mami men ma ġennintom, onestament ġennintom. Kif ġennintom? Because I wanted to use them. Nipronsib skuża biex nuża every excuse. Għax kont taf li la darba tidħol mhux se jkollok l-opportunità tmiss. Dik tiġi oħra, fem, dik awtomatikament tkun taf li deħel ġew programm awtomatikament il-cravings jirdoppjaw. Dejja. Femt jirdoppjaw lek ma l-ewwel, femt, għax int tibda tgħid issa mhux tal-aħħar m'hemmx. Darba I worked it out. Għax I know I work it out if I don't have money on me, I don't use li tilqas kikun rid m'għandix minn fejn, għax li ħadd ma ħajtini bid-dejn għax m'għandix nixtrib dak l-ammontijiet ta' kbar. Fimt, allura I do not have a worry, so money no nothing on me. L-ID card, l-credit card, l-licenzja biss insa fuqi. Kallum ġejta bil-mobile biss. Nothing. Tajjeb. Next Monday għandhom l-staff party ta' xogħol. Ximur staff party men ta' xogħol, imbagħad mamma ġwad. L-aħħar jum għan-nirs kemm mur staff party jien, l-ħostja jew nagħmur xejn. Ġifieri, mela qed tgħix mommok daw il-ġimgħa daw Thank God. Daw ix-xahar nofs. Li kont qed ngħix ġo ħal-qorbi ma kontx qed ngħix. It was an all right place, pero ma ħbiltux dak il-post li kont ngħix. And I already felt better that I moved with my mom. Femt fil-sassin naftitu u tejni u koll, ħanku għanest. Femt, I feel more comfortable at home. Tajba ħafna. Tajba ħafna, ġviri baqatu paċenzja bili. ħafna. Ħafna. U per eżempju, meta inżilt, meta xabbat minn daw żewġ solari li jettaj li iqabditek kienet taf li jettamelek? Fil-ħodu, dak fil-ħodu kelli nsifer jiena għan toħti, għax għamilna mi kelli nidħol per eżempju on the 9th of February, tajjeb, oħti kienet Scotland, dar kien ħajbatuni Scotland for the 2 weeks until the 6th of February, ħalli żgur nkun safe. Tajjeb, il-lejl ta' qabel li kelli nsifer freakjajt, tajjeb, bat li żar, nżilt mill-gallerija, mort għand il-persuna, men bat nuża, mill-satmija ta' fil-ħodu, fl-10 il-flight. Tajjeb, thankful li ma nafx kif. Il-reazzjoni tal-persuna li mort għandu? U għatlu sma, ħanuża. Għandu jew għanda. Għand il-persuna. Il-risposta, kienet taf li inti għada jmissak il-sifer? It doesn't matter. It doesn't matter. Konna użaw fl-imkien, ġifiri. F'daw iċ-xriki, jem ħbiberi? I don't know, tax biberi il-krek ta' elbek ta' Inti tkun ħabib tajjeb meta tkun fuq il-krek? Oh, ħabib tajjeb, għaxi. Taqqas ma' n-nis li kunet pejpu l-krek miegħek. Ma tħossux dik il-fratellanza bejnietkom, le?
L-aqwa l-crack. Kelli persona waħda li ġini impejjebna, għana kont impejjebna maħħa u nitkellem maħħa ftit, imma l-bqija no. Għawa għandek id-droga. Kontu tfottu l-xurxin? Kontu tfottu l-xurxin? Mux ekku. Tipo l-aqwa l-impejjeb jien. Imma ħagġaj, l-ekħarġ volja kont, per eżempju, mad il-persuna li kienet tal-flus li kon ċismu, kont impejjeb ħafna maħħawek, per għad masrata. But, I didn't. Never. Kif wasal biex tisraq il-mami? Għax il-craving sant ġitni kbira, ma konx naf sanaqbat namel, rajt il-credit card kienet tentazzjoni u għatta. Daf dal-periodu li qed ngħidu. Dal-periodu qabel ma tħalt il-programm. Mela, bat il-credit card, mort il-bank, ġbit il-flus. No, tfajtum fuq Revolut tiegħi, fimt, and I... Tfajtum fuq il-Revolut tiegħek u ħallas il-dealer bil-Revolut. Fucking ġen, ma il-dealer biex jaċċesta il-flus Ija ħaġa komuni li d-dealer jaċċetta l-flus bil-Revolut le. Għattum. Mux kulħat. Tixkun għaqli ħafna biex tamela, seb l-affarijiet, ma nafx. Sawa, mela, għandek ħafna 45 zaw siħ, bilaw ġinu ma. Zgur ma tiġ kafe? Le, xizit taqbal njansita. Ok, mela, ħat credit card, mort, Għamilt periodu ta' ġematej, 3 weeks, noħdila per esempio 100 u 100. Biex ma kellek xitla l-Skozja? Qabel, this before. Zom, erġetin il-time. Tal-credit card. Mort u għatan tomok. And I do 9th of February. Le, sorry. You're right, this is after. This is after. Ġi mort, mela, qabel tal-credit card, tajjeb, Jannar mort Scotland għan toħti għamilt 8 days, nżilt lura Malta. Għamilt 3 weeks shelter. Għamilt 3 weeks shelter, tajjeb, ħriġt il-barra, tajjeb, dejt nużar ġajt, umbat emmek ħattil għal-flus. Tajjeb, umbat ġajt għal-programmi. Kienu il-program? Qabel il-program. Qabel il-program tmur shelter. Tmur shelter. Biex isak jħejjuk għal-program. Biex jgħinuk għal-program. U il-ġota shelter tkun toqgħod hemm. Shelter huwa parti minn dal-posta semmejtlek. Shelter huwa tagħhom. Sewa, imma tkun toqgħod hemm. Yes. Sewa. U tista' toħroġ minnu shelter jew? No. Le, ġifieri u program żgħir. Mhux program as such, huwa prevention for the program. Biex inti ma żabbabx qabel ma tmur biex tidħol clean u dawn l-affarijiet. Sewa, u mbagħad wara shelter imma kien hemm perjodu bejn ix-shelter u l-programm. Mbagħad tidħol programm. Sewa, issa f'dak il-perjodu ta' bejn ix-shelter u l-programm inti ġejt mort toqgħod m'ommok. Kont laqt jiena ma wasalx f'dak il-mont li mort il-programm jiena. Kont, fimt, iddeċidejt li tlaqt mill-programm u tlaqt mix-shelter, tlaqt kollox. All right, u mbagħad Emmek kontatt il-flus mill-mammi, fimt? Saħem biex wasal biex imur programm ieħor. Tajjeb, sta jimur biex namar programm ieħor. 600. 600. Ok. Kif ħadit għammok? Ħażina, Uġġajta ħafna, immens uġġajta. Ommi, msidi, hija l-kolla, l-familja kolla. Part il-mam, vera l-mamma li zeta sraqti, la barriz il-family u kollu. Kif saru jafu? Mill-account bat induna, daqsu l-flus. U inti kif sir taf li huma jafu? Għax darba konti għad barra tniħu u batli u għalli tersaqx li dar. Min? Missiri. Dak il-moment emmek mort neħx fil-car park. Sawa. Xin għallek tersaqx lejn id-dar? It-tweġib uġibtu? No. Ma ċempiltlu? Kont taf għal-fej? Tfejt il-mobile l-ewel. Tfejt il-mobile? Il-guilt u shame ma stajċ, I couldn't deal with it. Ġilin direzzajta dima missirek? Ġi tkellim ta' mommi. Fimt? Ġi tkellim ta' mommi kemm il-dispjaċina ħafna folli għamiltana. U kif toħoda? Ħadda ta' kbira, ħadda toħoda kbira, u mantiex tortu. That was very selfishly and very busted of me. Biex wara li għamlu fuq kollox li zamun id-dar men ħaddu paċenzja bija u nasal biex namel daw l-affarijiet. Fimt?
Qatt ma kont nemmen li jiena nasal biex nagħmel l-affarijiet. Qatt. U spiċċajt għod f'dil-karozza, insomma. Kif kienet il-ħajja fil-karozza? Xej u xej ta' barra minna, minn ġi karozza men ġili kesħħaġa li l-għen, grazzja l-alla miskina kienet titmani, l-ħabba ti għajfimt, tħallina ħasal. Din il-best friend li għettaj. Mela, tħallina ħasal għanda fil-restaurant, u noqt fil-restaurant ġili, ġili noqt fil-karozza. Nothing. No life. Un bat rġajt għal-program. U xkont tħoss fuq kien nifsek dak li self-esteem nimmaġna mal-art? Xkollox, ma għardu marriċ nar nis, nkun naf bin-nis, ovvjament minn jarak, id-dax il-lost jew men. Ġili għallef su il-karozza fil-ta' fil-ħodu, men jiġi jiftaħ xħat, għatta ta' Kristu. Jiftaħlek il-karozza? Ġi ġew xi migranti, men, jew jiġi provi jisiru, u għek jiftħu jisibu li, per eżempju, għatta tal-Madonna, men, kien irħassarni. Kemm il-darba ġradlek di? Diġi d-darbtej, ser u l-kaxxa tal-medication, kam il-karozza, fint. So, u kemm għat li d-domt fija? Il-karozza għamilt 1 month. Għamilt xar tiex fil-karozza stija. 3 weeks or 4 weeks, xaġek. 3 to 4 weeks. X'kien jaddilek minn moħħok dak iż-żmien? Asnaf men, da kont għaddi moħħi fl-użu, għanku għanes. Kif għan il-kwista biex nuża, it's all I care. Juri kont full-fledged drug addict. Junkie, ju. Junkie. Junkie. Umbat ħal-program. Umbat ħal-program, umbat morna biex nitlu program. Niftakar kum wassalni papa. U ċekkaw il-pipi, u sabu il-mahmuġa, u għallu li musta jaċċettawni, u l-papa t-tillifa kien. Immensu mantiħ xort. Tajjeb, mbatt kont mort. Tillifa kif xieġviri, għabat Kien rabjatu, minn rabjatu. Għas għabat jgħed me, għabat tala. Mbatt kunu ċemplu, għallu sma, għallu l-intuħ 3 days. 3 days oħra jkun clean, fimt? U mort Mount Carmel, ovvijament id-dar ma ħadunix. That was my first time touching Mount Carmel. Okay. Which was a... U bessirek tala, ċemplu reġiġi għalija, għallu kelmuħ, ikkalmawħ. Tajjeb, spiegawlu, diċtejna morna, ġibna referral minn il-medical center, mort Mount Carmel, għamil 4-5 days, U sa' eksa Mount Carmel? Yes. Xint għalf dik il- Xej, had calm down, fimt, thankfully, kien kalma, kon għadna moħna li ħana program, u ma għallu isma aħna ħandaħluħ, kull manda bżonnuħ li kun clean, fimt, Mount Carmel konti għed tipo safe, it's a very ugly place, imma kont safe. Ma x'kienet jgħidlek, alright, mela loġistikament mis-solviet biex għad il-ħaġa, ħad idħol program, ħanaħduk Mount Carmel, għax u mad-dar ma ridukx. Mad-dar ma sejx nejxu, jien wara li sraqtom, that was the buy, that was the last thing, u ovvjament, u għantijom xtort u għamlu sowa. Anzi, kienu jissom il-għacċom li żmien, but the Asra, my parents are loving, tajjeb, and they cared, and t-tfel taħħu, and that's all they cared, fimt? But obviously there was no choice of me going back home, not at all, no way. Fimt? Allura, mort Mount Carmel, sa' kemm kollok dawk 3 tiem, 4 tiem, sa' kemm niġina clean, tajjeb, un bat nerġa' nibda not. Ma tkellim, tu qabel ma tħalt Mount Carmel, tkellim ma' familja? Tanx tkellimna daqsek, ta' abbuġa stokt li tibqa tistenna clean, konna jina l-papa bis fil-karozza, fimt, ħadni għant il-klinik, Mount Carmel, ħalleni jem. 3 days wara ċampluli, għallu li għat il-prova, xismu, mort il-programm, insomma, ġejt clean. Tajjeb, bdejt il-programm, għamil 3 months, kont għaddej mux ħazin, għankun għalest, allura ma stajċ noqot, ftakar l-ewwel xar nikbi kull-jum, mort nitlaq kull-jum, pero mbat qatt. Xi tkun ir-reazzjoni tagħhom meta tibda tibki kull-jum? Emmek, xej, u they try to convince you biex tibqa l-programm, fimt? Tistessina tinġenna l-familja tiegħi ma jridu nix nitlaq mill-programm, ovvjament. U inti qed tibki kull-jum biex titlaq mill-programm. Għax ma naflaħx, ma stajx noqgħod, ma stajx insib ruħi ostja magħluq ġi post u ngħid x'ismu ma wara x-xahar qatt. Bdejt noqgħod illa bdejt nuħsem u affarijiet. U mbagħad bdejt għamilt fuck up, bdejt nirab bil-medication, kelli xi medication suppost noħodha bil-lej. Tajjeb bdejt nżomma u noħodha fil-ħodu, tajjeb qabduni
u kif qabduni kaċċawni. U minn hemm mor direttament Mount Carmel reġajt, u minn programm tur Mount Carmel, qed ngħidlek fil-li ġo ambjent safe, u qed tagħmel programm fil-li ġo Mount Carmel ma' l-ġennin. Tu għamilt xi 6 weeks. X'hemm ikraħ dwar Mount Carmel? The place itself is depressing għal-alla, man. Fimt, għax it's depressing, kulħadd ma' kulħadd. Fimt, m'hemm xejn tagħmel. Memx mobiles, there's nothing to do, ma tagħmel toqgħod fis-sodda. Fimt? Anzi konna kien hemm erba' minn nies konna klikkal tqum fil-5 filgħodu, tieħu l-kafè, terġa' tmur fis-sodda, terġa' tqum hemm. There's nothing to do. Fimt? Però jiena Apparti il-boredom, x'kien hemm iktar dwar Mount Carmel li There's nothing, kien ikraħ għalik? Ikra l-post ikraħ minnu. Il-post ikraħ minnu. With depressing, para posta li it's a depressing place. Tajjeb, sa' emmin forsi jgħinu, good for them, ma għalija kien depressing. Waqt li kont qiegħed Mount Carmel, kien hemm il-medication ukoll involuta? Mela, kelli medication, sejx kelli, ma kelli medication, yes. Ġiri, kont tqatta l-ġurnata tiegħek? Ma nagħmel xejn. Ma tagħmel xejn. Ma nagħmel assolutament xejn. Bet semmejt ukoll jisajek l-inferenza kienet li għad-differenza tal-esperjenza tiegħek ġewwa l-programm li kien safe. Mount Carmel ma konx tħossu safe? Ma tħossu safe. Il-programm kellna x'namlu, kellna l-attivitajiet, fimt, kellek struttura. Allora kont rajta, kont irnexxiel naqbad l-istruttura, naħdem fiha, nidra. Fimt fl-aħħar irnexxiel u kont wasalt step 4 ma tantx kien fadalli biex nispiċċa l-programm. Fimt mbagħad għada minn hekk tispiċċek. La men l-ostjament. X'ħassejt dwarek innifsek li rġajt spiċċajt Mount Carmel? Ħafna gravi, għall-ewwel 3 ġimgħat gravi mbagħad qed tisma' ġu. Se tagħmel? Ħadd xi ħaġa jew le? Fimt? Kempet il-ħija tlu senawt li ma sax Mount Carmel, għalli ġu għalli d-dar ma sax mu, għalli joħroġ pjan. Tlu rajt, joħroġ pjan. Ċempitlu għatlu tini 2 weeks li ċant il-papa. Għatlu f'ġimatej għatlu nitlawdex nsib xogħol u nsib post. In 9 days I was in Gozo. Zammejta, il-weda zammejta. In 9 days sib post, sib xogħol u kont għawjax. Tajjeb, and the Gozo I started again. Bil-mot ġajt ostja tira xiġviri. I found the job, I was working. Ħajta kont tissib struttura. Imma il-recovery jek ma ġibix l-ewwel u l-programm jek ma tispiċċax. Ġirinti tittaċċetta li jinti ħatkun in recovery għal-omrok kollu. Dik waħda. Ġili aċċettajta di qabel dwarek? No, I never believed that li xismu. Li dik l-unika triq. Ġiet tistaqsi għal-fejjien għandi din il-predispożizzjoni? Ma nistax nifhem għal-fej, yes. Per eżempju, għax l-bers li m'għandix ħadd mill-familja tiegħi l-għadik, ħadd mill-familja tiegħi dik ma nistax nifhem kif jiena sirt dik meta there's nowhere from where to come. Kif ħadd ieħor naf li juża u jista' juża fil-weekend u daqshekk juża darba fix-xahar u and he can control it insismu. Jiena I cannot control it. I can't. Simple. Sa dik li naċċettajha ma niċ. Taċċetta? Taċċetta Issa li inti għandek li inti dik it-tip ta' ma persuna. nistax immiss drink. Jekk immiss alcohol drink, it's gonna move to a line. Straight away. Ġifieri laqqax ismu. Fimt? Issa, joħan użat tools naħdem il-programm so wirt nagħmel programm bil-bajt. Tajjeb u rrid naħdmu sow. Tajjeb u la m'hemmx lob. Fimt għax minn kun hemm li jirab il-lob, hemm ikun hemm biex jaħli l-ħin, hemm ikun hemm biex ikun jagħmlu bis-serjetà. Inti issa diħel bis-serjetà ġu? Bis-serjetà diħel issa. Kieku m'inhiex dieħel. Simple. Kieku m'inhiex dieħel. Fimt? Id-deċiżjoni ħajta għal fejn għax jiena nixtieq issa vera nibda ngħix ħajti. Nixtieq. Bejn tielet programm u dal-programm, x'hemm differenti dwarek? Id-determinazzjoni, għak onest, għad-determinazzjoni. Mit-tielet darba? Hija iktar Yes, għax ukoll li ma ħallejtniex nasal f'dak il-qieħ li nixxin laqbad li l-nifsi minn qabel, tajjeb, to do something beforehand. That's already shown me that I'm determined. Fimt?
darba mitkollox waħdi, meetings waħdi, ranġajt l-affarijiet kollox kemm jista' jkun il-familja minn xed indaħħalhom f'kollox. Il-preparation ta' qabel ma nidħol programmi għandi l-kuntratt tal-post, tinlestiek, l-ID card, tinlesti ħalli ma ħallilhom kollox kemm jista' jkun xejn. Fimt, I'm doing everything ħalli my family as much as possible ma rridx ninvolvihom ħafna. Tajjeb, they involve themselves. Li l-ħabba tiegħi, they are there, they're my support, fine, but I've done enough to them. That's it. Now it's me. So my focus is not seeing, għax qabel konni tosta seġri wara l-programmi, se nagħmel wara l-programm. Fimt? Jiena issa l-focus tiegħi huwa il-programm today. Fimt? Anka tattoos tiegħi għamilthom wara jien. Daw għamilthom kollha wara. Fimt? To remind me not to use. These are all to remind me not to use, and I still use. Diet iġil talba tal-kalma. Thabbeb, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. U dieta just for today. Just for today, I would be unafraid. My thoughts will be on my recovery, on people who are not using a new way of life. So long as I find the way, I will always, I have nothing to fear. U di għamilta honesty, għax tant gdibt f'ħajti. Tant gdibt f'ħajti, u dak namlhom hekk kont biex nħares lihom. Daw fl-aħħar xahar għamilthom. To remind myself, man, and it still do not work. Ħalli I look at them, ħalli biex natanuża nħossni guilty. Issa programmi miss. That's all. Program one day at a time. That's all. Determination all time high, Ju. Exactly. Okay. And u għetaj li mandekx tira l-xħajt kun ħajtek wara. I can't. At the moment, just focusing that I get myself better and nothing else. Li tibda d-ditri għal recovery, insomma. Eżatt. U li tibqa fuqa. Bil-force. Bil-force, you can't miss a day. You can't li tillu maħalli miss a recovery. You cannot miss a day. You cannot. And it works. I see it on people. It works, man. It works. But you have to work hard for it. Kellim għamil daw il-bib li jirnexxilhom? Mela, nisallum, Saturday għamur nitaqma l-sponsor, mennu għek għamur nitaqazaw, dix naqadeħ. Nitkellmu ftit, mela. As I know it works, so. Kif ikunu l-konverzazzjoni ta' bejnietkom? Niftu ħafna għadna xurxina, xaħna nifmu xurxina, affarijiet li huma anka ma jistgħux jitkellmu mal-familja tagħhom, fimt kif ħossuhom, fimt manna jistgħu jitkellmu, fimt. U inti kollok sponsor one reason, inti kif taqbda craving, the first thing you have to do is share it. You cannot keep it for yourself. Tajjeb? U jirnexxielek imma? Jina għalem. Ġili jirnexxielek? Ġili kien nexxin ix-xerja, nejt meta kienu kolli craving, and it helped. Ġili I didn't, because I didn't want to share it. Why? Because I wanted to use. Element ta' shame imma għalek ma taqsamiex ma' tiegħor? Ma daw it-tip ta' nies le, għax daw jifmuni, there's no shame between us. Għax we all pass through. Ma tixtieqx li jsiru ostaklu bejnek u l-Grek. Dik li jiġri. Tellibni li rrid nuża minn flok niddeċiedi li ma rridx nuża. Li kellek tiltaqa' ma' Julian meta kien żgħir. Li xtajdlu kif għax hija ċara li x-xewqa tiegħek hija li kieku qbad triq differenti dik x-xewqa tiegħek. Kif kont qed tipperswadih? Jiena honest, vera ngħidu fil-bidu hemm il-pjaċin. I would prefer that I never touched anything in my life. Never. Never. Għax billi kien hemm dak il-ftit snin ta' pjaċir, l-20 sena ta' wara ta' dwejja li għandi u li fottejt kollox. Fuck man, it's not worth it. Għal dak il-pjaċir li slowly, tibullox bil-mod il-mod. Tibda biftit, dem iżid, dem nżidu, dem nbidlu, nprovaw xaġa oħra xajjena, nprovaw dik. Fimt, għamdu flimkien. For what? What did I gain? Nothing. And then I see people who have been living clean all their life, who never touched drugs all their life, and they're good. Ġveri, besta xja kiku li da tifel ikun li
biex ta' Don't even try it. Don't even try it as an experience. Not an experiment. Personally, that's how I see it. It's not worth it. Kemm tara il-problema tal-vizzju tiegħek marbuta ma' self-esteem problems li kellek meta kont żgħir? Parti minna knaqa kbira mhux ħażin, speċjalment meta doqt il-kok. Għax kif faqqat il-self-confidence u self-esteem morali għat il-lostja men. I found fucking king, king. Sibt il-medicina. Eżatt, self-medication u. U allura għal dak it-tifel li xort għandu l-problema ta' self-esteem, kif taħseb li sa tajt ejjiba? Billi tfittax għajnuna naqa minn qabel, hemm ħafna għajnuna ta' psychologist, not psychiatrist. Psychiatrist ukoll, imma jiena the least last thing as a resort is medication. Yeah. So psychologists and life coaches nagħmel ħafna bihom. Tajjeb, there's a lot of things that you can work with now, evolvu ħafna iżid affarijiet that you can try. And xismu, if there's need of medication, yes, fine. Imma if you can avoid medication, avoid it. Yeah. Because the medication becomes addictive as well. U eżatt, u forsi anke li tiddependi fuq kif qed ngħidu ġifieri jkun hemm kellu bżonn. Jiena il-medication mnalla kelli il-medication ġifieri. ċertu li għandi sħabi għandi xismu, they have medication and it helps. Don't get me wrong, but if you can try something different before medication and it works, fine. If no and you need medication, yes, but be careful what medication you take, see the side effects. Is-side effects tal-medications huma kbar. Tajjeb, ġili kol tuħu medication fuq ħaġa, ma tuħu ħaġa fuq xaġa oħra, ba side effects tal-oħra. Dak huwa minnu. Le, ovvjament jekk ħad tuża l-medication tibgħu psikjatra li tafda xaħat li għandu għal-qalbu l-pazjent, vera importanti ħafna. Kollok xismu. Ovvjament ma tabbużax bil-medication, għax kif għattajt l-istoria You can't. You know, I just manipulated my mind that I'm not using drugs, I'm using medication, it's legal. This is just bullshit. Kont t-namel iżet xsara. Femt li l-moħħi. Ma, għana ġen saqsik l-istess mistoqsija li saqsejtek fil-bidu. Li inti avviċinajtni. Tkellimna ħafna, ilna nitkellmu fuq il-messenger għaw biex namlu għad il-konverzazzjoni u hekk. Pero kellek kellek vera dell-intenzjoni li tamela, vera xtaq tamela il-konverzazzjoni. Erġajd li għalfej u jekk ħaċ dak li xtaqt tieghu minna dil-konverzazzjoni. Parti minn deċiżjoni, one, I want to spread the word as much as possible out there. To show that you can never give up. It's never too late. Sabilli għamilt 1, 2, 3 program, xorta għandi ċans, għanda xabel kondejt għandi 40 sena mitlufa ħajti. No, you can never give up. You have to push yourself even harder. And two, for me, by doing it as well, there comes my selfishness as well. It gives me a more motivation. This certain horse ta' raġel and I push it and I get more determined. Biex jisek għamilt kontrat ma' soċieta għanti. Eżatt, fimt? Yes, I want to prove that this works for other people as well. But I want to show them, and it's not worth it, and it's literally not worth it. The money you lose, the family you lose. Min daw l-affarijiet kollha ma li qed issemmi, li mu l-ikbar dispjaċir tiegħek? L-weġġajt il-ħabba tiegħi u l-familja tiegħi. Dik li kbar waħda. U tlabtom maħfra? Tlabtom maħfra ħamil darba, però rġajt għamilta. The trust I lost it again. All right, mela. Isma, ħanħedu break zaħir. U wara l-break ħajstaqsuk xi mistoqsijiet il-Patreon stana. Sawa? Somma, niltaqgħu wara break, tajjeb? Tajjeb. Break zaħir. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa saw, bro.
Mela, grazzi tal-li t-segu sawek għarandu sal-parti li t-sejjaħ il-patruni jistaqsu nfakkar li din il-parti hija miġuba li l-kom mill-quick fix li għandhom daw il-screen protectors indistruggibli li kemm il-darba reklamajnijom fuq dan il-podcast ma' mamulin cut to measure għal kull xorta ta' device immaġinabli, il-ħanut isibuh ġewwa Żebbuġ, però jagħmlu l-pick-up, jagħmlu delivery għal daqstant tistgħu tirrikol fuq il-paġni tas-socials tagħhom fuq il-Facebook. Tkellmu hemmhekk, tagħmlu l-appuntament tagħkom u niggarantilkom li mhux se tkunu diżappuntati. Mela, ara ħanibdew issa bil-mistoqsijiet li l-Patreons tiegħi għandhom għalik l-mistoqsija ġeja minn Kenneth Cremona u Kenneth jistaqsi temmen il-problema mhijiex essaċ id-droga infisa imma l-propensità li tkun addict ta' xi ħaġa tibża li la toħroġ mill-programm l-addiction tinbidel f'xi ħaġa oħra. Ara, għandna ngħidu once an addict always an addict. Ġifieri hemm ċans l-addiction tilqeb fuq xi ħaġa oħra. Tajjeb, s-sek t-nexxilek teqliba fuq xi ħaġa naqa' tajba, forsi teqliba fuq sports jew moving on something a bit more positive, that will work. Because nemmen l-addiction hija tibqalek. Tajjeb, but you have to focus it on something different than focusing it on drugs. Tajjeb, I think that will help. U tara din il-situazzjoni f'nies oħrajn li kienu addicts li jibqgħu b'din il-proklività għall-addiction ma dak l-addiction per eżempju ssir jew il-gym, jew il-boxing, jew il-business. Jismu jimbat jisfogaw fuq affarijiet differenti, fimt? But they focus, like I'm saying, on something more positive. Tajjeb, imma dejjem tipprova tikkontrolla. Any addiction is still bad. The more of it, it's still wrong. You have to learn how to control a little bit of your addiction, how to find a balance. Yeah. Finding a balance for me is a structure. Tajjeb, jekk hawn ikollok struttura ma għandek ħin għal l-isport għandi mill-4 sa' 6, mill-4 sa' 6 nagħmel dak l-isport. U ma taqbiż dak il-ħin. Sewa. Mistoqsija tiegħi mhux tal-Patreons. Kellek ċans, kellek 5 minuti toħroġ minn barra tirrefletti fuq xi xsibt? Bħalissa ħankun onest għandi moħħi għaddej fuq kollox. Tajjeb, sibt naqa fuq liet, I think it was, I went better than expected. Tajjeb, għax kelli ansita kbira meta kon ġej biex nitkellem fuq da suġġett għalija u għana ibes. Tajjeb, speċjalment nitkellem fuq open. Imma fl-istessin ħankun onest għandi moħħi ħafna focus fuq il-programm. Tajjeb, that is my main focus at the moment. U automatikament kif kolli naqsib xismu there it goes. L-entry date, jien rrid nibqa' clean, nifoka l-affarijiet preparation. Allura, every time li kolli naqħin, my focus goes on that. Fil-fatt, qabel ma bdejna inti għat li għatlek ismat lek jekk tiqaf u forsi tiħu żball, tinkwitax, jina qetaw biex tnejnek, u għat li fil-fatt nasib ħaneħel ħafna, ma waħil xej. Tipo kellim waqfek jien. Għalli bro, kalma ftit, għambidu għad-direzzjoni, u n-organizzaw naqaruħna. Ma weħilx, ġviri so kellek bżon li... Noħroġa, fimt? Noħroġa, jaraw n-nis u koll, minn xie staddi pala addict u koll, ħankol nesta minn ġudikak. Fimt? Pala addiction allura it's a bit hard as well li tamla, but to be honest, I don't care who wants to judge, can judge. That's how I am, either accept me I am or no. Pero jien, I have to improve, I have to get myself life better. Ja, fil-fat Julian, rrit jistaqsi, tibża mill-istigma li jafta fetwak wara l-nies jaraw dan il-podcast? Kienet taffetwa l-ftit, pero to be honest, not really anymore, ta. Le. No, not really anymore. Because I'm spreading the word of what I went through, I'm spreading the word, I think what is right, so I have nothing to hide. It's who wants to judge can judge, it's up to them. Okay. Mela, Kajli tistaqsi, xinu il-proċess biex tibda il-programm? Proċess tibda il-programm u għallu ħaġa li ċempel il-kwalunka programm ma whatever karta, setqa, oazi, whatever you call them, you make a meeting with them, tajjeb, and then they will guide you. Tajjeb, għandek xie assessments li tagħmel magħhom. Okay. All right, jgwajdawk jaraw b'sala psychiatra wkoll kif inti mentally, ħalli they sure that you are mentally stable to go in. Okay, fl-imstat qiegħed. Biex jaraw il-proċess kemm intħaddum biex tidħol fil-programm, mhux kulħadd idum l-istess.
Le? Okay, Kif jażlu? Ma nafx eżatt kif jażlu, ħamkun honest, but I think it depends on how bad the situation is, kif narajjena. Ġiri, iktar ma tkun ħażina situazzjoni, iktar ħajaġlu biex. Mux bil-forsi jaġlu, għax inti jista' jkollu għandek bżonn proċess qabel ma tidħol programm. Għax inti qabel ma tidħol programm, you're still meeting with a counselor, you're still meeting with a key worker who will guide you a little bit. Fimti qed tuża ħafna nipprovaw tnaqqas. Minn pereżempju ma jistax inti biex tidħol programm tidħol clean. Tajjeb clean qed tgħid jiġifieri għandek 7 to 8 days. Tajjeb ma tużax. Minn ma jnexxilux jagħmilha. Tajjeb hemm postijiet bħal dar l-impenn, tajjeb li jpoġġuk hemmhekk ħalli inti qabel ma programm jiġbruk minn hemm pereżempju u tidħol il-programm. Everybody has his own case. Sawa. Okay. Zeja, tistaqsi kemmi aċċessibbli il-coke u l-crack ġewwa Malta? 24 hours. 24 hours and it's delivered to your door in 10-15 minutes. Jesus. Okay. All right. Men, dawk il-mal-mistoqsijiet kollha. X'derlek? All right, I'm relieved, to be honest, John. Kontili biex nkellmek biex nagħmilha dil ħaġa, anko honest. Qed pjaċir li nagħmilha qabel il-programm, tajjeb, u nixtieq li nagħmlu waħda wara l-programm mbagħad pereżempju. The difference. That's what I want to keep. But I'm very determined. Dina parti li qed nagħmel di biex ngħin il-ħadd ieħor biex jara eżatt minn xi xtaddi, qed ngħin li nnifsu wkoll biex inżomm dik id-determinazzjoni li nagħmilha, fimt? Poġġejt naqżjed pressure fuq innifsi, fimt, to work harder for it. All right, man. Julian Azzopardi, għadhom jgħidulek il-chairman? Għadhom jgħidulek il-chairman. Tal-iskola hija. Għadek tara xatt mill-iskola? Le, ma nizminu għomar. Inxi siċurilu mort sem. Kellhom il-prize day tal-Form 5s, insomma, u mort nqassam school leaving certificate, ma nafx m'għandix. Mela, grazzi tal-li kellek dal-kuraġġ biex taqsam dil-istorja miegħi, magħna. Kelli ħafna ansjetà jien ukoll dwar dan il-podcast, però rajt kemm kont determinatu, kemm kellek din xaqqa li tagħmilha u ddeċidejt li l-aħjar għażla tkun li qabel ma tmur il-programm. Ikollok dan l-ispazju li inti xtaqt u kontent li stajt niprovdijulek. Mela, qabel ma nagħlqu nirringrazzja l-sponsors li għajnuna, Quick Fix, Maple, grazzi l-Vinja Capricci, l-Browns, l-Apex Media, Derek Meats ukoll, kien Stella Maris, l-Endru, tiftakru Endru Gallia. Sena eżar minna ma xi 6 solari. Kutriko, Garmin, grazzi l-E-Cabs ukoll, kienu Stella Maris. U Angelo Aquilina. Jina narakom il-ġimgħa d-dieħla patreon.com/John Mallija jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità tagħna li tipproduċi dan it-tip ta' kontenut li aħna personalment insibu ħafna valur fih nittamaw li intom ukoll. Julian, the best of luck. Thank you very much. Napprezza, thank you kulħadd, thank you lilkom ukoll. Tajjeb, ħan nitkellmu wara. Good luck, brother. All right, d-dieħla. Mela, tlaqna?